Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. Foes complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Tātou talo. Lea tua pa iae lo mātou ta mae whawawau. O lava o lea tua o lea lofa ma lea lofa muti muti vale lava lao fio. O e foi o lea tua e whamaoni lava. Ia i mātou o lau tangata na e whaia i lau whatusa pa ia. O lau whamaoni lea tua mātou te langone nai pea le mawhanawhana o lau pa i mai. E meisa lava o lo mātou wala uina lea tua. Whaftai tele te mai. Whaftai nei tai a fau. Ua mātou al whai manuia mai lo walofa ma lo wanga le lei. E meisa foi o le usuia o lo mātou whontanga e pēr na whapor Palemene. Le tua mātou te tonu ana lese noa
lo alofa ma lo ang lele. Ai me se fo lau pule fa soi fua I tai o lo tuno. Mātou te lea uria nei tai au e whawhtai I lo alofa ma lo ang lele. O lo le tu la fo ina o tai o lo tuno ule li ie. Whawhtai tele te mai le ngata o lau pule fa soi fua. Ia lo so swani ma lo ang lele ngalu ng whai whatino. I le Palemene ma lana kapeneta. E whapea fo I suis fono uma o le nei Palemene. Ai ale tapo inga. Ale au malu o le malo. I whapea fo I le sui o le fono sui tō fia. Le whamasino ma le malu o le whamasinonga. Ia o I tū whatau ngai ia o lau whainga malo le tua whawhtai. Whawhtai fo I tapo inga mau o si o mātua tuno. Mai lava I maunga te tele se o lava o se o pito I titi. Vi ia ma whawhtai o ele tua. O na lo lofa ma lo anga lelei. Ia me se fo o latu tapo inga mau. Ma latu talo mai. I tai o lo tunu o le li iero mātu te maa whawhtai tele te mai. Whawhtai fo nei tai au mātu wheiloa I ma stasi fo o auna whirwhilia. Ia o auto whinga mau whirwhilinga. Ia whawhtai le tu malo. Ia me se fo o lato uma. Ia wa whirwhilia. Ia lau auna wa fo I sus fono le Palemene. Me se le tu malo. Vi ia lau fio lo mātu te mai. Mātu te talo le tua. Ia usu fono mea. E la ngona lava le mātou vai mo le mātou whatau waa le tua. Au lau soaswani I ai mātou uma teito tasi. I la ngona le mātou loto tele. Ia ua lava le whatinaina le mātou whonutanga. A ia tangia I fo I lau amio tonu mo lo whingalo. Ia mātou whae unga whai. Ma mātou whi lafo inga. E ne whapea nā o na manui ai lo o tunu. Ia e mese fo I pere vi inga ma le whawhtai ia te oele tua. Whamanuia le ufafa ma le ufale. O lo tunu I tiu te mawhaiva mga luenga nei aso lo mātou te mai. Pa mangalo lo Palemene le ato toa lava I uruma le tua. Au mātou watu I le loto maulalo. Wha pale maia ma e wha mangalo mai lo Palemene. E lava I Jesu Keriso lo mātou li I mono mātou whaola. Amene. O te whasisilatu ua tu amteria nei tau manga al whono au whaitu la whono. Tusi whamaunia o le whirwhilia. Tu sai mai ingon whai upu varsu wha pui lua, pui pi o le tu la whono whai ngā pālota lua o te siva. O au o tui malini whano, wale toa swalau vile lua, au le malo, ua tu nā tuai nei le tusi whamaunia o le whirwhili ina o le sui ua tā ua le suafa I nei e vea masui whono le Palemene mo le malo tuto tasi o Samoa mo le tu malo pālota vai maunga numero 3 e a mata mai I le aso le nei le whionga I alau timu ia ua lese va ai tu nā tu I lok nei lima I vai lele I nei aso lua sufitu Februari lua o lua tolu. Sainia tui malili whano, wale toa swala vile lua, ao malo. Whatau tō ina, o suis whono fōu le Palemene. O le I whio mai suis whono fōu le Palemene I luma lau lau, mo le tautonga. O te wala watu na ia e tūlai a o whaitawina, le tūla whono lai titi o a mio tabu loa, fa Palemene. Mai swim mam. Tu la fono lai titi o amio te waloa fa Palemene, fa mtalanga o fa moemoenga. O le mtafa ioi patino, o sui fono umo le Palemene, o le tausisia lea tu langa o pito I sili, o na mau lunga o winga te waloa. E puipuia fa tu mawina ele malu o le Palemene, ma whai ai ta mo whainga uma e whaatu ma wina ai ai inga au tū o le whawae. O ai inga au tū ta ua u wha moe moe tu ina ai ta iala I
mani tūlanga I suis fontai tasi le Palemene, e te tau o na whaatino ai o lātou tiute, mam tawhaioi I se tūlanga tō tasi po o I le ao te lenga, o ai inga au tū, mua. Whaamaoni I le atu nuu, maona tangata. O suis fono uma e te tau an tau sisia ma tā upo le tautonga, o le loto whaamaoni teimi uma, ma tau sia le mamalu, ma le alo ia o le malo tuto o tasi o Samoa, ana whaalapu putonga, maona tangata, lua, whaalo I tūla fono. E te tau I suis fono uma, o le tau sisia tūla fono o Samoa, ma puipuia aia inga au tū, o lo I te tonu o le whawai. Tolu, whaalo I tangata uma. E te tau I suis fono uma o na whaalo I esi suis fono. Tangata lau tele, ma ofisa mautofi o le malo, whapea foi ma ngā lua I tūlanga ma malu, wha maoni, le le whai tū au, e meise le ami tonu I taimi uma. Wha tinonga le leo pule. E te tau I suis fono uma, ona pui a, wha tūlanga a lato mta upu tō tino. Pui pi, wha o ngā sos whamtalanga, whamtalanga uma na maua mai o lato tofi whaare malo, ma pui si, wha tino ina o so se malosi, po o pule na maua mai o lato tofi whaare malo, mo na o le lei o tangata lau tele. Ma pe a whai tūla I mai, o so se tūlanga tarwhea ngai, ma se tūlanga moni e whete na ia. Pe I tūlanga tau tupe al suis fono lava ia. Tupe wha tūla fono, o se a ia ale suis fono, e te tau na mana mi e wha sirsileina, atu ma le whaia, o so se la sanga, e ave ese ai, se a whete na inga, po le a wai atu I le nā whiutanga inga, tau pisenesi. Mana onga whapitoa mo minsta mai stangata o lo umia tofi whalmalo, o suis fono uma o lo umia tofi Palemene, o so se tua inga ua mana o mia, e usta ia atu atoa ia inga autu, e peon whamtalaina I lunga, ma e lea te tau I lalo o so se tūlanga o na whaia, o so se whaiunga, po le tuina atu se malosi, o so se tua inga po le alava, e tu sai se mata upu e a mauai, e le suis fono, so se whaupoponga, I ana mea tō tino, po se whamanuianga. Whasalanga, o solia nei tūla fono lai titi, o le a ono tango fia, komiti o tūlanga alo ia, ma mi o tau aloa, po o e pei ona le a fuafuaina e le Palemene. Mo le whatunaina le tautonga o te wala watu suis fono, I e fio mai luma lau lau mo le whatunaina o lau tautonga. Tūro a au tam tau rungole, tu spaia, tau ro suafa, ma whai tau tautonga loto whamaone. Wow, lotu ia ua le se vai. O te tau tō atu I le tua e ona le marosi mo lau. Le au whamaone, tau a venga tonu, le loto nuk whamaone le marotu tō tasi o Samoa. Maone au whatau noina ma te tau ai. Ma le whaamaoni o kiute, e pia ai o se suri supono o le Palemene o Samoa, I e fisoso ni mai le tua I Apia. Bafta. Ia, lotu spaia na e whai tau, ma whanai lua mawhtanga ma ne tui teimi uma. Leo o mai a le fasi o le taiao. Ina ua maalie le fatu alenga o I umatangi. O tātou seu fo I ata sina, wa o lea, ua tua I au maalama, ma le matanga o fie o le tua. Ia fo I pere vi inga, ma le whamanu ia te ia e lea unoa. O tātou o ai falseu,
Ma fia fai manuia mo toe tau a fia ai o Palemene i le nei masina e tusa o kalena o asfono u whamaunia. O pa ia, o safo i whai ngā o Palemene, o ma malu lava e rea vea, e tu mau e o i le whawawau. Le fio lau fionga al tamaitai Palemia, fio lau fionga al sui Palemia, a fio tō fionga i Minsta o Kapeneta, whapea fo i au tō fionga i Minsta langolango. Fio lau fionga al teitai o le tuangai, ma malu o sui sfono uma o le Palemene. Ma roso i fua manuia, ma le langi ma nei tai o fou. E whaatalofa te fo i sa whainga, whaurulunga am tanga ruenga, whaalaptok tonga tu maoti o le tātou malo. Mwhai on tātou whaatasi le nei tai au. Malo a fua ai lau o maua. Le whaafonga tapo i mai le fionga i le au malu le malo ma lau masiofo. Lau fionga sui tofia ma lau whaletua. Lau fionga le whamsinsili ma le mamalu le whamsinonga. E whapea fo i si o tātou tunu i ona tawhai fia. E le ngata i samo nei ai o so se turu inga o le lalolangi. O pa ia wa a inga ma tama fo i ma inga. Le usonga tu mua ma pule, i tu au ma la taua, a inga i le tai ma le waa o fonti. E ofo lo fatu, fatalo fatu lau Palemene i le nei tai au, fa ma lor fo lau, ma lor le omsai. E le fa ngalo ina fo i tapo inga na i tato uso se sae, le fio le Kovansili ma le Lutena Kovana, le Prestene ma le maota maulunga, le Fonftalai ma le maota sui. O pa ia rava ia wasua ma le vai whanua, fo mai tulangi, sa ole ma sale au mua ma le lau niu sae lua, teinane to o le whare ula, whaatui le motu, ma upu i le manua tele, ma tau te whaatalo whatu i le neitai au fau. Ai ale tapo inga, kare sia kerisiano uma i tonu le tunu, wha malo, soi fua malo fo le ngalu lue. Na fe mai leo se upu, o le whongtalai i tātou mauta nei. Whaintār whaalepa i no fuio, no whanga mo tangata lau tele. O no le wha moe, o le whatautonga, o le suis fonfou, mo le tu malo pa lota o vai maunga numero toru, e peo na to mua ai tau manga le nei tai au. Le pa ia i ainga, ma le mau lunga o le tu malo. O pa ia wa le fio o to malatai o le alosina, la tai, whaatoru ma le vaina lepa, su mai oe tu sa mau. Whapea foi le fio mtua i atu whaiono, a fio asim patu, a fio ainga toru, a fio le usoli ma le ngafa, a la tai sa ata ngā ma le nofo i tu ainga i a fuata. A fio foi o rua matua, a fio usoli, fio mai salva alasi ma ainga, sualo mani toa. A la tai fitalenga ia atoa ma fua i polu ma le vaina lepa. Wha ma lor wha toa, wha ma lo whai or whaiva. Ma tau te whatalo whatu nei tau fau i le suafa manu ma lo Jesu Keriso. E fia wha leo fau se wha manuia a le whongfitalai i le pale mai o le fionga i a lautumu ia wale se wa ai i le tau veina o le fo le tu ma lo pa lota o vai maunga toru. E ei lava le tatununga, ua whaau pengaina oe le poto mai le tua, e tusa o lo wala wina. A wā pule uma, e mai le tua ia. Ia sanga iane ai o le tai. Ia maua lo fina ngalo wha paripale ma le loto on sai. A ia siri ona maua le loto wha tau waa. E taftafa funga ia iso fina ngalo. Ia sanga wha manuia le tua lo tulai mai, mo le tau veino o na fōa lo tu malo. Manuia le tua tapo inga fa tua ma no falo a inga ai mai se le pa ia o le tu malo le al favor Palemene nei taiao ia anga le leile tua i usu ngā fono al tatu maota. Saunoanga o maliu. Fasisilatu le mamalu o le Palemene, le tu malo le fionga i atua o pepe fili, i la sufitu Februari, lua o lua toru. O le fionga i atua o pepe fili, na uruai filifilia i Palemene i pae inga lona sifulu, ma i afi i wasalau valsuru valu,
Se o ma le afe sa lau iwa sfuma tasi. O se sui sfono mo le tu malo, whalar fanga o le fanga, ma whale a se la. Sa ave o ia ma sui sfono le komiti, o tau sanga wha per komiti o whamtalanga o tupe le malo. O ia o se sui o le vaenga wha whai, e pui ai a te tau o tangata, le HRPP. E a vea nea wanoa e whai iau ma sui o le Palemene, e mole o tuai wha mawhan whananga, ma wha mai senga i whalitua, ma le nofo alo, e meise o a inga ma le tumalo, o no le sa pe le, ua toe sea o no le vala au o le maliu ma le oti. E tusa o anga masani le tatu maota nei, o te vala au tuai, ma le nganga mau alalo, le mamalo le Palemene, e tatu tutu lai whatasi, ma le file mu mo se minute tasi, whai loa le tatu whalo alo, i le suis fono whai langi folaunga. Whaftai. Tu ira atu pepa. Mua, pepa le Palemene numero se laun tasi, tali el malo li poti el komiti le vaenga tau le vafea loa i le pepa le Palemene numero se fulma le tolu. Li poti fal tau sanga fa tonga fa vai tau fatunga o Samoa. Mo tau sanga fal tupe loa filo se fulu loa filo su tasi. Lua, pepa le Palemene numero se laun o Lua, li poti fal tau sanga le o nanga o va a Samoa, mo tau sanga fal tupe loa filo su tasi, loa filo se fulu lua. Tolu, pepa le Palemene numero se lau ono sfulu tolu, li poti fal tau sanga le pulengo fela ua inga, i le lau ele, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua. Fa, pepa le Palemene numero se lau ono sfulu fa, li poti fal tau sanga tanga luenga o ngā luenga, fela ua inga matina SS, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua. Lima, pepa le Palemene numero se lau ono lima, li poti fal tau sanga le pulenga sua vai, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua. Ono, pepa le Palemene numero se lau ono sfulu ono, li poti fal tau sanga fala tonga o ensiwa tau soifua Samoa, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua. Fitu, pepa le Palemene numero se lau ono fitu, li poti fal tau sanga fal tupe tu tono Samoa, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua. Valu, pepa le Palemene numero se lau ono sfulu valu, li poti fal tau sanga mtanga lengo pisi nisi, ala manuia maleipa, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua. Iva, pepa le Palemene numero se lau ono iva, tali ele malo li poti le komite o tula fontu mau, ma ta uptau whainga pālota, ta sanga mto finga fal whawai. I le pepa le Palemene numero fitsfulu fa, ma le pepa le Palemene numero lusfulu tasi. Li poti fal tau sanga le komisio ngā luenga le malo, mo tau sanga fal tupe lua fisfulu iva, lua filu sfulu, ma le lua filu sfulu, lua filu sfulu tasi. Se fulu, pepa le Palemene numero se lau fitu se fulu, li poti fal tau sanga le pulenga o taulanga, mo le tau sanga fal tupe lua filu sfulu tasi, lua filu sfulu lua, ma le sfulu mal tasi, pepa le Palemene numero se lau fitu tasi,
li poti faatausaga le kampani o pulega o faaputuga tupe teu faafaigaluega o mavaega tausi Samoa lua felusfulutasi lua felusfululua faaloalo lau fioga. Tuna atu o ripoti e komiti whapalemene. Mua pe Palemene numero se lau fasufitu li poti o komiti o tula fontu mau ta to finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero fasuvalu li poti falto sanga le official lo yesili molto sanga falto pe lua filosfulu lua filosultas lua pe Palemene numero se lau fasuvalu li poti o komiti o tula fontu mau ta to finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero fitsful li poti falto sanga le official commissioner sulfa inga molto sanga falto pe lua filosultasi lua filosfulua tolu pe Palemene numero se lau fasuiva li poti el komiti o tula fontu mau mata upto finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero fitsful tolu li poti falto sanga le mtanga lengo famsinonga ma pulenga tau famsinonga molto sanga falto pe lua filosultas fa pe Palemene numero se lau limsfulu li poti el komiti o tula fontu mau mta upto finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero se lau luiva li poti falto sanga le komisi to futa ingo tula fono Samoa molto sanga falto pe lua filosultas lua filosfulua lima pe Palemene numero se lau limatasi li poti el komiti o tula fontu mau mta upto finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero se lau tolsful li poti falto sanga le pensione al Palemene molto sanga falto pe lua filosultasi lua filosfulua ono pe Palemene numero se lau limalua li poti el komiti o tula fontu mau mta upto finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero se lau tolsfultas li poti mo le finga palota la ititi lua filosfulua i tu maro palota nganga i fomonga lua ale official commissioner o finga palota fitu pe Palemene numero se lau limatolu li poti el komiti o tula fontu mau mta upto finga palota ta sanga mo to finga fa vai il pe Palemene numero se lau fasfufa i lo longa tula fono tau ainga Samoa li poti fai u lima pa lua al komisio le tofu ta ingo tula fono Samoa valu pe Palemene numero se lau limasfulfa li poti el komiti o vaanga taulva fealoa il pe Palemene numero 50 li poti falto sanga le universite o Samoa molto sanga falto pe lua filosultasi lua filosfulua iva pe Palemene numero se lau 55 li poti el komiti o vaanga taulva fealoa il pe Palemene numero fitsfululua li poti falto sanga le pulengo tine mu ma faalavalave tupa fose molto sanga falto pe lua filosultasi lua filosfulua se fulu pe Palemene numero se lau 51 li poti el komiti o vaanga taulva fealoa il pe Palemene numero fitsfulfa li poti falto sanga le mtanga luenga onga ta longa manganu molto sanga falto pe lua filosfultas lua filosfulua se fulutas pe Palemene numero se lau 55 li poti el komiti o vaanga taulva fealoa il pe Palemene numero 50 li poti falto sanga fa tong fa vai to fatunga o Samoa molto sanga falto pe lua filosfultasi lua filosfulua sfululua pe Palemene numero se lau 54 li poti el komiti o vaanga taultamao ainga il pe Palemene numero 25 li poti falto sanga fa tonga susuanga fa sai inisi Samoa molto sanga falto pe lua filosfultas lua filosfulua sfultolu pe Palemene numero se lau 55 li poti el komiti o vaanga taultamao ainga il sa ro lua filosfulua pa lua tu la fono fa tontonu o le fa fuenga o la fonga por kalami fa electroni mata tu wai fa mtalanga o loa fa tau ma la fonga lua filosfulu ma le sefulu ma le fa pe Palemene numero se lau 10 li poti el komiti o vaanga taultamao ainga il sa ro lua filosfulu tolu patasi tu la fono fa tontonu o le poino ati tifanga
Compania Landing Limited, lua felus lua, mal whaaloalo lau fiong. Lafo whātū, te whono komiti wha Palemene. Tūre me lau whionga te whono komiti tū la whontu mau, tau tau whenga pālota, tau sanga, ma tau whinga whalwhawai. Lau whionga, o pāu mpola. Lau whionga te whonga whatalai, e talu ai ele i mai ale leilo i longa le nei komiti ngā luenga o le ataua. Le ala leo tūla i atu ma le whaaloalo e whātū le lafo, ina ia tu sai mai ainga tu la fo tu mau se la wons fun male ono pui pui lua e tal sanga ina ai se fa tanganga le fono ao fai tu la fono mo se taimi fa popo e fa mai ai lo ilonga le nei komiti ma to li poti mai ai le fono ao i le fono ia me lu o lu to mo mua pe pal mene lu o lu tolu nu mela limas fun mal fitu li poti o ngaluenga o ofisa su etusia Samoa mo le tausanga whale tupe lua o tasiva, lua o. Lua, pe Palemene lua o tolu numela limas fumaleiva, suenga o ngā luenga whātino le tāpenanga Samoa, mo le whātino ina o sini ta iala mātina e whāuau, ana ngata ma ngafa tauli maina, lua o. Tolu, pe Palemene lua o tolu numela onos fumaleiva, li poti al ofisa o su tu siria au i lunga o tūlanga whale tonu mo le tausanga whale tupe lua o tasiva, lua o. Ma le numera wha pe Palemene lua o tolu, numera se lau tos fun tolu. Li poti al ofisa o su tu siria au i lunga o tūlanga whale tonu mo le tausanga whale tupe, lua o tas, mal whala. Ele suimalo mai whaleata numero tasi, mangang e whio maunga numero lua. Sili, la whamaunia lafo e whinangaro e sau nomale ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tule me lau whionga te whono komiti o tupe maua ma tupe tongi. Lau whionga whalamawaenga, te mai te fua. Lau whionga i te whonga whitalai, e taluai ele i maea, le leiro i longa le nei komiti ngā luenga o le a tāua, o le ala leo le tūla i atu ma le whaaloalo, e whaatū le lafo. Ina ia tu sai mai a ingo le tūla whono tū mau, tasio no ono pui pui lua. E tāru sanga inai se whaatanganga at whono au whai tūla whono, mo se taimi whaapopo. E whamai a ilo i longa le nei komiti, ma toi li poti mai le whono au i le whono tanga i a mei. Ua mua pe Palemene lua o tolu, nu me la fitu tasi. Li poti whaatausanga, ai whaptunga tupe o whamanuianga, mo tangata matua o Samoa, mo le tausanga whale tupe, lua o tasi, lua o. Nu me la lua pe Palemene lua o tolu, nu me la valu survalu. Li poti whaatausanga, ai whaptunga tupe mo lumanai manuia o tangata Samoa, mo le tausanga whare tupe lua o tasi, lua o. Ma numero tolu, pe Palemene lua o tolu, numero tasi lua valu. Li poti whare tausanga al whare tupe o le o ati nae. O Samoa, mo le tausanga whare tupe lua o tasi, lua o. Alua, e su malu mai whala lili, ia whapea foi a ana, alofi. O sili, la whamaunia le lafo e whinangaro e sau no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ngā ruenga o le aso, i longa o li poti komiti wha Palemene, matali an malo. Mua pe Palemene, lua o tolu, numero tolu, li poti al komiti al vaenga tau tamau ainga. I le pepa Palemene lua o tasi, numero ono sumar wha. Li poti whal tausanga al tanga ruenga, o pisinisi ala manuia malepa, mo le tausanga whal tupe lua o tasiva, lua o. Mua, pepa Palemene lua o tolu, numero ono su tolu, tali al malo, i le pepa Palemene lua o tolu, numero tolu. Li poti al komiti o le vaenga tau tamau ainga i le pepa Palemene
lua tasi numero onos fumalfa. Li poti fal tausanga al tanga ruenga pisinisi, ala manuia malepa, mol tausanga fal tupe lua tasiva, lua. Tule mai lau whionga te te whono komiti o vaenga tau te mau ainga. Lau whionga ni wawa, e ti malolo. Lau whionga le whangawhitalai, o te whātū le lafo, ina ia whautangia le whono au le lipoti le komiti o le vaenga tau te mau ainga. O loo tu ina tuai ana sa ili ilinga, whautuanga mai unga whono. Lo whalola. Whalua, e le sui mamalu, mo i sa whata numero lua, e whapea foi ia sa lenga numero tasi. O sili, po la whamaunia lafo, e whina ngalo, i eisa unomani i oe. A wese le ai, ua manu malo le i oe. O te tāpala, whionga te te whono, mo le tōlolo wino sa i linga, whautuanga mai unga whono o komiti. O whionga te te whono. Mua na momoli le nganga o le whaafitai, lau o whionga i le whangawhitalai le nei tai au. Ai manatu ai o te leila sia le tae lenga o alii, o le vai o tangaloa, o te whaatu lau i le paia, ua sa sao nei. Aua o le langona ua mata vai o alii, ma si uvai o alii le mamalu tau wee o le Palemene o Samoa. Whawheloa i lau o whionga i le whangwhitalai. Whawheloa atu fo i le whio mai o lau o whionga i le tamaitai Palemia. Sui Palemia, la aina kāpeneta, ia e al sau whainga o minister langolango. Whatalofa foi, i le whio mai o lau o whionga i le taitai o le ituangai, ia mai se foi o sui mamalu o le Palemene. I le nā fo i tū o le tātou Palemene nei. Whatalofa foi, ia i le sui mamalu, e pei ona iai le whamoe moe o le nei tai au. Lau a whionga, i le sui whaipule, lau timu ia, a foa, we lese, va ai. Ia po lau whetalainga foi, malolo. Malo le pale, pio mai, matala mai o au. Whatalofa foi, i le tapua inga mamalu, le whionga i le ao, le malo, ma le masiofo. Le sui ao, ma le whaletua. Ia e maise foi o le tapua inga a Samoa o au. Whatalofa, lau whaingaluenga totofi a le atua, tala whauto, i tū e whio Samoa. Ia wā, le asuina o le ipu vai o le ola. Le ngāru wenga e tau le atua e wheso ta iai le langi male lalo langi. Whatalofa atu i lo tau pa ia ma lo tau mamana. Samoa ua poto, whatalofa. Whatalofa fo i le sao whainga. A le pa ia i ofisi sili lango, o ofisi sili o pulenga. Ia e maise foi, fio mai o lau fionga i le. Tamaita i lo ia sili. Whatalofa, ia i le whamasino sili. Ia mai se o le presidente, whanua masuafa ma le ofisa o whamasinonga. Ia whatalofa fo i show tū malo, tāpua i mai. Ia, langa o lea ua tamua le tātou waa i le nei tai au. Ia tāpua i mai a se i whaile ni poti, pe o na tuli mai ai ni wawa. Ia waa le nei tai au. Lawa whionga i le whangawhitalai, o le ao te lenga o sa ili ilinga. Matawha iau i ausia e pe ona iai le lipoti e pe ona lu pepe nei luma o le laulau a fono. O le lipoti wha le tausanga o loo ilo ina. O loo whailoa mai ai ngā luenga whatino o le mata ngā luenga. Ma ana tau mo whainga. Ina ia whatau nuu le manu lautia le malo. E ala lea i le tāpena ina o le sio manga le lei. E una ia ai le atina e ina o pisinisi tu maoti. Ma wha tupula ia ava noa whai ngā luenga tala whengai. Mo tangata nuu o Samoa. O loo whamawina. E ui le whenga iai malu i tau o le COVID se fuluiva i le atau sanga wha le tupe. Ai sa ma whai lava
ona ausia nisi o sini au tu whaatatitia. Sini au tu tasi, ati na e vaenga tu maoti, ma le whaafai luenga ina o tupe mai whafo. O le nei sini, o loo ngalu lue whaatasi ai le matanga luenga, ma le whaalaha potopotonga o mea tō tino o tau i le atamai, WIPO. E whaatu se la, mo whaai o loa ma whaataua inga i Samoa nei. O le wha moe, ina ia mawhai o na whesoa soani i le au ngaosi o loa, ma i la tau o maketiina o loa, i le tāpena ina, ma le wha leia o wha i lunga o loa, mo le maketiina i whafo. O wha mawina, e na o Samoa lava le atunu o le Pasifika, o loo au wai to tonu o le nei wha la putonga, wha tasi ai maisi atunu o Asia. O loo wha au pea le au yatu o Samoa, e whai masui, inisio maalienga wha vao malo, mo mea tō tino tau le atamai, ma e tolu nisio maalienga fau wha vao malo, na sai nia e Samoa i to tonu o le tausanga wha le tupe o lo iloina. O nei maalienga, e au fiai le whiangainga wha vao malo ma le wha laputonga o pateni, o le Patent Cooperation Treaty. Maalienga wha vao malo o le hou, e pui ai ma manu i o loa ngausia, Hope Agreement. Ma le maalienga wha vao malo o le Lisbon, e wha mawina i lunga o ingoa, ma wha ilo no fuanga patino ni o loa ngausi, Lisbon Agreement. O le awhesoa soani nei maalienga, ua sainia e Samoa, i le au whai pisi nisi, e whaalau tele ai le silafia, mo le whaalau i loa ina, ma le maketi ina o ala tau pisi nisi, puipuia ala tau whaailonga, mo fe whaatau wa inga, ma o loa ngausia. E le ngata i lea, ai ole sa i lioni au wala e whaale leia ai le maketi ina o loa ngausia, i atunu i whafo, whaapea matotonu lava o le atunu. O le sini au tu lua, whaamarosia le si itia o loa ngausia, ma whaatau wa inga tala whengai, ia au sia whainga whaatau vanga le lei, ma le amiotonu. E talu ai ona o le le usita ia e nisi o pisi nisi, ma whale o loa, o ia inga o tu la fono mo tau o loa, na mafu ai o na toe whaamamaluina le lisi o tau o loa i lalo o poloa inga o whaalave tutupu whaafuose. E lua lisi mo tau o loa, mo tau mawhatanga na tufa ina i whale o loa, ma pisi nisi uma i le atunuu, ele matanga aluenga, a o whaanga solo vavau, mo le koviti i le atausanga. E lua se lau ma le lua whale o loa na mawhaio na asia i le matanga aluenga, mai le tua ana, tua masanga, whale ata, vai maunga manoa maa, e whai ai la lātou suenga, ma e valu se 5% na wha mawina le usita ia o ia poloa inga. Ai se 5% e le ima whai o na usita ia, ma sa ave iai le wha manatu, ma le lapata inga. Lau awhionga le whonga whetalai, na tali atu le matanga aluenga, i polo kalame wha ma avenga le malo, mo pisi nisi tu maoti, e hala i le wha lau tele ino le polo kalame soani, mo le tu sauno ino tiute, kou tasi lua tasi. Ina ia au fia ai, ma le vaenga o whaatoanga, ma whainga whaiva. O le nei soani, na tu sauno ina ai le taua tiute, mo o loa au ina mai fafo, au wale ati ina eina o whaatoanga ma whainga whaiva. Na wha mawina e wha talosanga na mawhai ona tuina atu i le matanga aluenga i lea tausanga. E lua talosanga na talia ina, ma le isi lua, sa talia nisi o whaamtalanga mana o mia, mai le e ana le talosanga. O le wha mauninga mai le kāpeneta, whaka, e aloa ia ai ona avea Samoa, masui o le whaala potonga o tūlanga
whaamaunia o le lalolangi o le ISO. Na mawhai ai le matanga luenga o na whaatino le atina ina o whainga whaavai mo tu langa whaamaunia o loa mangaluenga e fua ilunga o mana onga mo mia o pisi nisi ale atu luu lau tele male malo. Sini autu e tolu. Fausia ina o awa noa whainga luenga ma se sio manga saonga le mu ma le soifua malolo ina i ngā luenga mo tangata uma. O le aso mua Januari lua o na wha mamalu aile si tanga o tutongi maualalo i le tolu tā la mai le lua tā la tolu se furu sene sa iai i le lua afe sifuru ma le lima. Ua mawhai o na ausia lea matatia o na ole ngā lulue so tau au a le fono ao whaata whatolu pa anga so whaatasi ma le fesoa soani le malo au se talia i lalo o por kalame fesoa soani a le malo o Samoa. Samoa Governance Support Program. Sa mawhai o na toi whaupopo isi awa no whai ngā luenga. Mo ngā luenga whaavaitaimi New Zealand ma au se talia. Mo Samoa i le tausanga whaare tupe i loiloina. O se tasio awa no wa whaamauina. Le si tia o le vai ngā tupe maua mai ai. Mo le ati na ina o ainga. Ai whaapea fo i le malo. E tu sai ma whaamaumaunga. E lua a fe fa se lau ma le iwa tangata. Sa ma whai na whaafai ngaluenga ina. I lalo o ngaluenga whaavaitaimi. RSE a New Zealand ma Ausetalia. I le tausanga whaale tupe i loiloina. O se sitanga maualunga. Pe a fua i la whainga e lua afe. Tolu se lau se fulu lima. Sa wha mawina i le tausanga whaale tupe. Lua afe spul ma le valu. Lua afe spul ma le iwa. O Februari i le tausanga lua o. Na wha au wai sui e toa se fulu ano. Toa wha se fulu ano. Na le sitala i le polkalame wha apparentisi ma matata ese. E toa tolu se fulu na wha au ala tau wha ilonga tu spasi. I le mae ai o le wha tausanga. Ma le toa se fulu ono. Mai le matata ese. I le wha kamuta. E se lau lua sepulu manetasi i la tau. Nga wha mawina. Sa mawhai o na le sitala i le polkalame wha apparentisi. I le wha i unga o le tausanga. Luafe sepulu maneiva. O le matafa yoi tau ave le matanga luenga. Le wha lau i loa o puipuinga. Mo le saonga le mu. Ma le soifua malolo ina le lei. E le ngata i lea. Ai o le soifua le lei o tangata whainga luenga. I to tonu o fale whainga luenga taitasi. O le tausanga o loo ilo ina. Na sai ni ai le matanga luenga. Ni mali enga se tolu. Whaatasi ai ma le matanga luenga o le soifua malolo ina. Matanga luenga o leo ma le pulenga o le tine imu. Ma au nanga o wha lave tutupu wha fuose. O ia maalienga, o le ama whai ai o na ngā lulue whaatasi, e wha le leia auala, mo le lipo tiina o wha lave, ma wha matalanga, mai le fale whainga luenga, taitasi. O whautuanga, i le mae ai o le ilolonga le komiti, e whautuaina le malo, ina ia, tasi, whaatautaia ni ana polokalame whaalau iloa, e hao tauwina ai le au whaipisi nisi, i mana onga o mali i hanga fau, whaavao malo, ua sainia nei e Samoa, ina ia mauti noa le muli tai, e le au whaipisi nisi o ia inga whaavao malo, ai maise o le fesoa soani, i le una ia o loa ngao sia i Samoa malona marketina i atunu'u mamau. Lua, vave whae loa i pisinisi, ma whale o loa, ni suinga o tūla fono, mo taua o loa, e tūla i mai i lea taimi. A wale no fosila fia, e le au whai pisinisi, o suinga i tūla fono,
Ai maise o le usi ta ia ma le muli ta ia o ai inga ua whaatu la fonoina. E au fo i le matanga aluenga o na wha wausu asuenga ma asia singa i whare o loa uma e le ngata i le tala whatai o le taulanga. Ai wha pea nuu itua ina ia mautinoa o loo muli ta ia e pisinisi uma tau o loa ua whaatu langa ina i so se taimi. Tolu, sila i le wha malo sia o le malienga ua whaia nei ma le matanga aluenga o le soifua malo loina. Matanga aluenga o leo matina i mu. Ma au na o wha lave tutupu wha fose. E fesoa soani ai i le matanga aluenga. Mo le mataitu ina o pisinisi ma whale o loa. Ina ia mauti noa, le usita ia o aia inga wha le tūla fono. Mo le wha tino ina o ala tau ngā aluenga. I tūlanga i le sootanga o vale lei o ngā luenga. Saunga le mū, ma le soifua malo loina, ma whainga whaatau vanga i taimi o vavao o polo inga. Wha, toi ilo ta iala o lima taita ia ai le whaafoina, o talo sanga e tuina atu, mo ngā luenga whaavai taimi atu nuu mamao. Ai maise o le filifilinga, o ila tau o le a whaamanuia ina. Ia mauti noa le sao ato atoa o whaamatalanga e tuina atu i tusi talo sanga. Ma ia ave le whaamuamua i o tātou tangata nuu e le o iaini ngā luenga. Ai maise o ava noa tutusa mo a inga uma e atia e ai i le whaamanuianga. O le popolenga o le komiti o le tūlai mai ai o nisi o whawhita auli e pei o le toa ngao le au whai ngā luenga le malo ma pisi nisi tū maoti, ai maise ai o awhianga i tu tonu a inga, e pei o le tuua na o mātua ma whanau. 5. Sila ine awa noa tala whengai, e ma whai ai o na whai paanga, mani wha la potopotonga i Samoa nei, po o atu nuu ma mao, a wale whaanga ina o tomai maanga waa, o alo ma whanau o le atu nuu, ua wha uina ma umia wha ilonga wha apprentice i Pol Kalame a le matanga aluenga. E le ngata i lea, o le sa ilia o nisi matata ese, e ese mai i awa noa o lo iai le taimi nei, e ma whai o na hao au ina ai o tātou tangata anu, ma mauai ni awa noa whai ngā aluenga, i lalo o le Pol Kalame wha apprentice. O le nau ta inga i le komiti, ina ia mauti noa le alua o ngā o le nei Pol Kalame, o whita i tunga i ai le matanga aluenga, ai maise o awa noa whai ngā aluenga, mo nai o a tātou tangata, ma le hati na ina o nai o lātou a inga. Ono, whaatino ni ana Pol Kalame whaawa onga, mo le au whai ngā aluenga, e fua i mana onga o le au nanga, ai maise o suinga ua iai le nei vaitau. Sila i le sailia o ni ana paanga ngā lulue tala whea ngai i Samoa nei. Ma atu nuu mamau e ma whai ai o na whesoaso ani i le matanga aluenga a wale ati na eina ma le au tauina o le au whai ngā aluenga ngā lulue. Sila i le tūlanga o whai longa mo le whai ngoa ina o loa ngā o sia ma mea tō tino tau le atamai ina ia whao ngā ina le tātou lavanga ngana e wha ingoa ai o loa ngā osi i Samoa, e pei o le awa Samoa ma le nonu. E au fo i matanga aluenga, o na sila to toa i o loa ngā osi e au ina mai to tonu o le atunu, o loo wha ngā ina le ngana le atunu lava ia, o loo ngā osi ai. E ta ua le iai ma le ngana wha peratania, e wha matala ai o loa, ina ia manino, ma sila fia e tangata wha tau, le wha matalanga patino e winga i sea o loa. E ngā whono, i le mai ai o le iloilonga al komiti, ua wha ai ngā whono ina ai e whautua ina le whono au, ina ia wha maonia le pepa o le Palemene, lua o, lua tasi, nu mela ono sfulfa, li poti wha le tausanga le matanga aluenga o pisi nisi, ala manuia maleipa, lua afe sfuluiva, lua afe lua sfulu. Ma lo fa lo lava, la o whionga le whongtalai.
Malo, whaftai, lau whionga le te whono mo tō laulonga au ili. Ia, ia manatu lau whionga sui mistao businessi ma alam nuia ma leipa, ia, a tonu se I, hoi mele tātou malolonga, ia na whaawau leo lau saunuanga. Pea no tōsi sila mai, ia o lefe mo sua I mal te tai o maota, o na o manatu tele le mamalu le a fio mai. Melea, ia, o lea la a whatati e se ngā ruenga al whono au, mo tātou malolonga, I le nei tai au. Ia, se toi te li mai whaawau tātou ngā ruenga, wala alo ia tu tātou tu malo, le tu malo, vai maunga numan tolu, ia leo tāpena le tu lea mo lo tau malu tai au, whaftai a fio mai. Whatati ese ngā ruenga al whono au. Pamalo sai le tātou maota. E whatati ese tātou tō manga o malolonga ua mai a forsia le whionga te te whono. O le komiti o le vai tō mau ainga la tū li poti. E tusa o le tātou ngā ruenga o lo whanga suru nei, ma lo whaftai sa noa I lau whionga le te te whono. Sai o le whasolonga o le tātou ngā ruenga. Ia a o le I sa noa le minsta whailo mai tātou malolo iei, tātou malanga mai tuila I le vaenga o tiuti. Ia, e vene noa e whawhero I alo ia tuai lo tō whainga malanga mai tuila, leon whailo mai, whionga minsta, ia, malo lava, tō ngā ruenga ma, tātou ngā lue whatasi, ia ua le atina ino tātou, o tunuu mo tātou motu e lua, malo whawhitai, mwia lo tō, no pia iei nei, sa mo nei, Ia sai le whasolonga tātou ngā rengo tā pā ma le whalalo whionga le swimming star pisinisi ala manuia ma leipa. Mō le tōroro wino tari tātou malo I whautuanga le komiti o le vaenga tau te mau ainga. Tūra me lau whionga, on po tō susu. Nā tai lau whionga le whawhatalai. Lau whionga le whawhatalai. O tō lau ina tali al malo e whaatau I whautuanga le komiti o le vaenga tau o le tamaa inga, e pei ona wholosia manino nei le taitai whono. Au le se atu I le tūranga, lau ina lau whionga le whawhatalai o le tali le malo, e watafoi le ngā whawhatai le whionga le whawhatalai, a meise le tātou pulenga, mo le whasi ngā malosi a wafo I le ngā tau suis whono, I a whapea le paia ma le malu o tū malo ma tātou malo a sisi mai. What's for the first time le taitai whono, me se le komiti sa lato iloina ia tala tau fo I mali poti ale tanga luenga, a lau tam whai lo lau whionga, wha lauina whape ona au maia. O le tali al malo le li poti al komiti o vaenga tau le tamau a inga. I le li poti whal tau sanga al tanga luenga o pisinisi ala manuia ma leipa.
mo le tausaga faaletupe faaiuina ia iuni luafe luasefulu pepa palemene luasefulu pa luasefulu luatasi numera ono fa sai ma le lipoti al komiti al palemene ua taʻua i luga ma fautuaga o tuuina mai ai ua tuuina atu ai lalo tali i faatatau i fautuaga al komiti fautuaga muamua ua fautuaina i le komiti o le matagaluega ia faatautaia ni ana polokalame e faalau iloa e a'o tauina ai le ʻaufaipisinisi i manaʻoga o maliega fou faavaomālō ua sainia e Samoa ina ia mautinoa le mulimulitaʻia e le ʻaufaipisinisi o aiaiga faavaomālō ae maise o le fesoasoani i le una ia o loa gaosia i Samoa mo lona maketiina i atunuu mamao tali ua faamauina le matagaluega le fautuaga a le komiti sa faatautaia polokalame faalauiloa le matagaluega i lalo o le sini autū 1 MCO mo le tolu tausaga luafe sefuluono se ia aulia le luafe sefuluiva o le sini autū o ia polokalame faalauiloa o le toe faalauiloaina lea o matafaioi ma auaunaga le matagaluega i tuainu'u mafio'aga ma le ʻaufaipisinisi ae maise o le faalauiloaina o suiga o tulafono ma faiga faavae e uina ia ai se siʻosiʻomaga lelei ma le faigofie e ati ai ai pisinisi ma faatupu laʻia ai avanoa mo galuega mo o tatou tagata sa faagasolo nei polokalame faalauiloa i tumālō faapea oga maoluluga i upolu ma savaʻi sa faataʻatia ese polokalame le matagaluega na ia faamalosia le poloaʻiga o faalavelave tutupu faafuaseʻi mo le misela ma le koviti sefuluiva i le faaiʻuga o le tausaga luafe sefuluiva ma le amataga o le luafe luasefulu ae sa faauauina pea le faalauiloa a le matagaluega i luga o televise ma upega tafailagi i le taimi o le vavao ma le koviti ua iai le fuafuaga a le matagaluega faauau pea na polokalame faalauiloa i le ʻaufaipisinisi ma le mamalu o le atunuu auā le silifia lautele o maliega fou faavaomālō ma suiga o faiga faavae mo le faamalosia ma le si'itia o tulaga iā tinaʻe faapisinisi fautuaga e lua vave faailoa i pisinisi ma faleoloa ni suiga o tulafono mo tauoloa e tulaʻi mai lea taimi ma lea taimi auā le nofo silafia e le ʻaufaipisinisi o i suiga i tulafono ae maise o le isitaʻia ma le mulimulitaʻia o aiaiga ua faatulafonoina e au foʻi i le matagaluega ona faauau suʻesuʻega masiasiga i faleoloa uma e lē gata i le talafatai o le taulaga ae faapea nuu itua ina ia mautinoa o mulimulitaʻia e pisinisi uma tauoloa ua faatulagaina i so o se taimi tali ua faamauina e le matagaluega le fautuaga a le komiti o loo faauau galuega asiasi ma tuliloaina le matagaluega i faleoloa uma i upolu ma savaʻi faapea manono ina ia una ia le usitaʻia o aiaiga o poloaʻiga o tauoloa sa faamamaluina i lalo poloaʻiga o faalavelave tutupu faafuaseʻi ma le koviti o le toe faamamaluina o poloaʻiga o tauoloa ona ua mai tauina le siʻitaga o tauoloa lo i lalo le poloaʻiga ma sa tufatufaina atu i faleoloa uma a o leʻi oo i le aso e faamamaluina ai fautuaga lona tolu silasila i le faamalosia o le maliega ua faia nei ma le matagaluega o soifua malōlōina matagaluega o leoleo ma tinei mū ma auaunaga o faalavelave tutupu faafuaseʻi e fesoasoani ai i le matagaluega mo le mataʻituina o pisinisi ma faleoloa ina ia mautinoa le usitaʻia o aiaiga faaletulafono mo le faatinoina o latou galuega i tulaga i le sootaga valelei o galuega sauga lemu ma le soifua malōlōina ma faiga faatauvaga i taimi o vavao o poloaʻiga o faalavelave faafuaseʻi ma le koviti tali ua faamauina le matagaluega le fautuaga a le komiti e pei ona faamaonia mai poloaʻiga o faalavelave tutupu faafuaseʻi
ua tuuina mai le malosiaga i faaululuga o matagaluega ma ofisa uma o le malo o loo iai ia latou malosiaga faaletulafonu e faatino ai ia malosiaga faaletulafonu faapea ai malosiaga o faaululuga e faatino ai fuafuaga mamao a le malo i le tali atu i le COVID-19 fautuaga fā toe iloilo taʻiala e 5 taʻitaʻia ai le faafuaina o talosaga e tuuina atu mo galuega faavaitaimi i atunuu mamao ae maise o le filifiliga o i latou o le a faamanu iaina ia mautinoa le saʻo o atoatoa o faamatalaga e tuuina atu i tusi talosaga ma ia ave le faamuamua ia tatou tagata anuu e le o iai ni galuega ae maise o avanoa tutusa mo aiga uma e ati ai ai i lenei faamanuiaga o le polega o le komiti o le tulaʻi mai ai o nisi o faafitaauli pei o le toʻa gaogao o le ʻaufaigaluega a le malo ma pisinisi tumaoti ae maise ai o aafiaga i totonu aiga e pei o le tuua naʻo matua ma fanau tali o loo faatautaia le matagaluega i le temi nei le iloiloga o le polokalame galuega faavaitaimi e pei ona faatonuina ai e le kapeneta i lana faaiʻuga fakā lualua o onu ma o le atuuina atu le lipoti i le kapeneta mo le silafia pe a faamaeaina lenei galuega o lenei iloiloga ua talafeuga talu ona amataina le polokalame ona o faaseā ua taulimaina le matagaluega mai pisinisi maoti ma le mamalu o le atunuu e faasino i le faatautaia o le polokalame ona o tulaga ia ua talafeuga ai le toe iloina o le polokalame ma tuuina atu fautuaga talafeagai e fofō ai ia faaseā ae maise ai o le aafiaga o pisinisi tumaoti ia latou tagata faigaluega ua faafaigaluegaina i galuega faamaitaimi talu ona afia le atunuu inoataga o le COVID-19 faitoaga e 5 silasila i ni avagoa talafeagai e mafai ai ona faapaaga ma ni faalapotopotoga i Samoa pei o atunuu mamao auā le faaogāina o tomai ma agavaa o alo ma fanau o le atunuu ua faauuina ma umia faailoga faaperentisi i polokalame a le matagaluega e le gata i lea o le saʻilia o nisi ma tatā ese mai avanoa o loo iai le taimi nei e mafai ona aʻoaʻoina ai o tatou tagata anuu ma maua ai ni avagoa faigaluega i lalo o le polokalame faaperentisi ona nautaʻiga o le komiti ina ia mautinoa le alu aogā o lenei polokalame i fai o fitaituga i ai le matagaluega ae maise o avanoa faigaluega mo nai a tatou tagata ma le atinaʻiina o nai o latou aiga tali ua faamauina le matagaluega le fautuaga a le komiti mo le silafia le komiti o alii ma tamaʻitaʻi o loo aʻoaʻoina i le polokalame faaperentisi o loo faafaigalueinaina ia latou ma tatā ese i fale faigaluega i totonu pisinisi maoti ma faalapotopotoga maoti a le malo ma maua ai o latou totogi e 20 ma le fā ua faamauina sa mafai ona faafaigaluenaina i le polokalame faipaaga o le Pacific Trade Partnership a New Zealand o le sini autū o lenei polokalame o le filifilia lea o ua faauina ma ua iai tomai ma agavaa i matatā ese mai Samoa ma toga mo le tautoe fausiaina o le taulaga o Canterbury i le 2.05 le 2.08 o avea foʻi lenei polokalame mavanoa e galulue soʻosoʻo tauau ai le malo ma pisinisi maoti e aua latu i avanoa faigaluega i atunuu mamao auā le siitia o le soifua manuia o tatou aiga e iai le manatu o le a siitia avanoa mo galuega ma tatā ese mo tatou tagata ua iai tomai ma agavaa i atunuu mamao ma ua oga tasi ai ma le toe siitia maualuga o tulaga o agavaa ma tomai ua faamaonia mo le polokalame faaperentisi mo le tulaga tolu
ma le wha. Ua tutusa ai ma tūlanga wha maonia i New Zealand ma Australia. O nei tāpenanga e patino lea i malienga a pisinisi ma oti, sa langolongo ina, ma tutongi ina le awai o ala tau tangata whainga luenga, i por kalame wha apparentisi. Whautuanga onu, whaatino le mtanga luenga ni ana polo kalame, wha o onga, mo le au whainga luenga, e fua i mana onga o le au nanga, ai maise o swinga ua iaile nei vai tau. Sila i sa ilia o ni ana pa anga ngā lue talawhia ngā i Samoa nei, mātunu umamau, e mawhai o na whesosoani i le mata ngā luenga. A wāle ati na eina, ma le ao tauina o le au whai ngā luenga ngā lue. Tali, ua wha mawina le mata ngā luenga le whautuanga le komiti. Mawhai o na mauawa noa e au atuai le au whai ngā luenga mata ngā luenga i por kalame wha o onga talawhia ngai, a wāle ati na eina o to mai ma to waa, maanga waa, e patino i le whaatino ina o matawha ioi ua whili filia i ai la tou. Sa wha tautaia ia por kalame wha o onga i lunga o penga ta whailangi, a meise te tonu o potu mo o onga. Ua o ngatasi ai, ma fuafuanga wha taatitia ale mtanga luenga, ilana fuafuanga mo le atina ina o ana tangata whainga luenga. I sa ilia lea o awa noa wha o onga. E si iti ai to mai maanga waa mo umia mo le au whainga luenga. A wale wha tino ina o la toi tiute ma matawhai ai mo le malo ma le atunu. E le ngata ilia, sa maua fo i awa noa mo o onga e patino tonu i tūlanga o matawha ioi mo le au whainga luenga. Ono le lango mai o paanga so whaatasi o mtanga luenga. E pei o le whaalapo tuputonga o leipa le lalolangi ILO. Whaalapo tuputonga a le lalolangi mo le pule ina o ngā luenga e whaavai ma faufau. Waipo. Whaalapo tuputonga o asosi mo le whaalaulo ina o ngā luenga tina e a le lalolangi. Waipa. O fisa e sosoani tawa tinae a Japani, Jaika, por kalame a tinae tau whaafatoanga, Farmer Plus. O fisa tututonu o le mole malienga o whewhaataua inga o le Pesa Plus, ma le matanga luenga o pisinisi mga luenga a New Zealand, MPIE. Whautuanga fitu, sila le mtanga luenga i tūlanga o lo whailonga, mwhaingoa ina o ngā oloa, ngā osi, ma mea tō tino tau le ata mai. Ina ia wha ngā ina le tātou lavanga ngana, e whaingoa ai oloa ngā osi Samoa, pe o le awa Samoa ma le nonu. E au fo i mtanga luenga on sila se toa i oloa ngā osi, e au ina mai tono le atunu. Lo wha ngā ina le ngana le atunu lava, ia o lo ngā osia ai. E tā ua le iai ma le ngana Peretania. E whamatala ai o loa, ina ia manino, ma sila fia e tangata whaatau, le whamatalanga patino e winga i leo loa. Tali, o whamawina mtanga luenga whautuanga al komiti. O lo whaatau taia tāpenanga al mtanga luenga, ma le lango sua le waipo, mo le whaatuina o se ofisa, mo whailonga o loa ngā osi a Samoa. O le nei ofisa o le afsosoani malosi i pisinisi maoti, i le ngausia ina o tūlanga whaamaonia o ingoa, ma whailonga o whaataua inga i lunga o loa ngā osi, ma le marketina e atunu i whafu. O le tūla fono o mea tau mafa lua afe sifurulima, ma tūla fono whaatontonu uma e pei o le tūla fono whaatontonu o tau mafa, saunga le mua ma le tūlanga o pito mana o mia lua afe sifurifitu. O loo ngalu e ina ele mtanga luenga o soifua malolo ina. O lu tūsia o ingoa mo o loa, tau mafa aina, mai fafu, ma o loa tu ina atu i fafu, o lao wha ailoa manino i le tūla fono whaatonu tonu.
Lo fatu la fono ina ai, o loa tau mafa uma e tatau, o na tūsia ingoa ili ngana wha peretania. Ina ia mauti noa, lo ngai wha o lo o whai ngō fie, o na waaia, whai tau, mamal malama ai tangata wha tau. Mta upu uma, e tau li maina le mta ngā luenga mai yana asia singa, turi loa i pisinisi maoti. E patino i le tula fono o ta ua ilunga. E whao ina atu i le mta ngā luenga soifua malolo ina, mo lo lātou wha malo sia. Lau whionga le whongwhitalai o le tali au ili lea ale malo e tusai o le whautuanga mai le komiti. Whaftai. Malo, whaftai, tau noe lau whionga le sui minsta o pisinisi ala manuia malepa. Tusai foi o tō launga o tali al malo tusai o li poti al komiti. Malo, whaftai. Ia o lewa whaafonga maua o tātou mauta li poti ale komiti. Pe on tō lauina le whionga te te fono. Ia whapea fo Italia al malo whautuanga al komiti. Pe on tō lauina le whionga il sui minsta. Ia o te manatu ia o le awa noa nei. Mo suis fono e fi sau noa li poti al komiti. Ia matali al malo. Ia, leo mai tau atu lewa fo malisa le whionga te tau le tuangai. Ia, le awa noa leo lau whionga. Tai lau whionga le whongwhitalai. Salo lau tamua tia nei tai aoi. Malua. Ia wale mta upu whorosia ina mauta ma pena whona whonga le. Whionga le minsta, ma le sui minsta. Ia, tai tonu o lewa te elangi le tātou whitu tai mtangi nei tai aoi. Ia wā tātou wāno whai ma le tūsoifua. Ia e whapea fōi le tapa inga le i tūpanga fua. Ia o whaingaranga tofia le tua nei tai ao lo whano no manua wasa manui o Samoa. Ia e misi hoi tātou Palemene nei. Ia manatu fōi o lea ua maea na e whamaalo i ofe. E pei o le whaiwai tua au ia le pa ia sautua whafo le tunu. Ia wā le tapa inga pa ia o Samoa. Mano whafonga mai. Ia wā tālo wā tufo i lau whionga whongwhitalai, nei tai au, wha mano le soifua, ma le fua mai fo i pua manu. Ia, e wha pia fo i wha tālo watu le whionga Palemene. Ia, mai whionga i minsta ka peneta sa wha pena, na sa iri matangi atu no mao leo tātu toi wha tasi nei tai au. Ia, o leo wat moli mai le tua lo tō soifua lau le lei. O maua in tātou tai au si whai. E wār wha o ino tātou ngā luenga. Ia, wapea hoi le whatalo whātu i whionga i minsta langolango, i nai tūan mauta. Ia, ai mai se fōi i whionga i whaipule, o le nei hoi tū o le tātou malu. Ia, mo le tuan wha malo, le whionga i le whaipule, le whionga lau timu ia, o whatau tōina nei tai au fōu. Ia whamalol pale, whamalol finau. Lea ua e pale mai an mātu talo, ia. E mōlo malosi mōso fina ngalo. Ia wā tau toa ina le tu malo. Ia whapea fōi upu whai o tātou malo. Lau whionga le whongwhitalai. Salo e le tele fōi se upu e nei tai o tu sai ma le lipoti. Ia whamauina le whaftai. Whaftai komiti. Ia whapea fōi ia le whionga le minsta mo le tō lau ino tali al malo. Ia wā le mātau watu. Ia o tātou li poti an mutanga luenga. Tau sanga lua fe sulu iwa i le lua fe lo sfulu. No na winga. Ia wā tolu tau sanga wa tōna iatu. Ia le ngā luenga pēo na wha mauina i tono ne li poti. Ia o te masalo ai o le tele o ngā luenga sa fufuina ma pēnao na whamauina tono ni poti nei a ewa mai o na whatino. Ni sio vaenga, ia wanga na ei ni tūlanga fōi le ia sa le mawhai o na whatau nu. Ia no o le tūlanga COVID sa fia tato tunu. Wa pe o le whai mata watu ia inai vaenga na sa fia ma le mawhai o na whatino. Ia o na ia inga a le COVID. Whamauina whaftai. Ia le sai ili fōi ma songsonga tanga luenga.
i le taumawhainga o le National Branding Bureau. Ia po le se tutino le mtanga luenga e sa ililia masilasila i whailonga o loa mo whatau inga. Nonga winga o loa ngausi Samoa. O loa lava tātou i Samoa mo le whatau ina atu atu nui whafo. Mo tātou export markets. E te tau o na whailoa o loa Samoa. Whateita inga o le ava, o le koko, o le nonu, ia maisi o loa whapena. O leo o maea o na process, ia whapena o na tu lei tonu, tu apaina, ia pe tu whanguina fōi. Ia tau o na whaalau i loa. I maketi i whafo, mo le whaatau ina tō tātou loa nei o loa lava Samoa. E wai mantua fōi. Ia o isi atu nuu, e tau le ava o le kava. Ia o isi foi atu nuu, e tau le noni o le nonu. Ia e pei o tūlanga ia o atu nganunga ia e tau na sisila iai. Ina ia maoti ma malama lama. A watu tātou o loa i whafo i maketi i whafo. O loa manino, ma tau ai o loa Samoa. Ma le tūlanga le lei, tūlanga si tia o a tāpenai ia tātou o loa nei, ia aua nei whale tonu. Ia fisosoani ai le tātou tamau ainga. Awa tātou o loa whaatau ina tu i whafo. O loo whiololo se leni mawai. Ia e fisosoani tele lea mo tātou tamau ainga. Ua a mai tono li poti le komiti. I atu ngalunga ia peo na sisila iai i mo fale o loa. Le usta ia le tau o loa. Po le lisi vo leo tau o loa. Price control, o loa mai price control board. Le lisi o tau o loa, le peo na mai ia mai le se lau fale o loa sa asia, se lau pasene, sul 5% la tu te le usta ia. Le lisi leo tau o loa. Ma fua no tau tala i le vaanga lea lau a fionga o fonga fitalai. O na leo nā tia, nei vai tau, le tau ngata o tau o soifuanga. Ai a whaila o lea ile o sa o mami o tonu ia lau whai o loa. Ile a whatulangana po le tuino nunga tau o loa. Ia o le tulangana le po e tauwhi. Ua le a tirentau ngata tau o loa. Ia o na o lo whea ngai pēr mele atunu teimin nei. Ia ua o lea ua whai asi si pe ilunga mai sa ia mo o loa tau mawha. O tulangana e pēr na manatu ai e taua na wha au pēr ia si singa nei. E na i asi le lei i whale o loa, ma mata i tū le lei le tau o loa. E na i sao, e pēr na whaatūlanga atu e le tātou malo. Ai aua nei si tele i lunga, aua ua whai asi tau tā, o le tau o loa le nei fo i vai tau. O tūlanga laia e tāua le whaatū mai o le tātou Consumer Council po se whono whaatonu lea o tangata whaatau. Tangata whaatau mo consumers. O le tāua o le vaenga lea, ina ia whinau ina ai, ma whaalau i loa mai o lato watu ngalunga i tūlanga le tāna whea ngai, o lo iei o loa whaatau. I mai tono whale o loa, ma tono le atunu. O mea le tāua ai, ngā lulue lua, ngā lue whaatasi, ma isi tūtino o tātou mtanga luenga pisnisi mala manuia. I le mata i tū ina o loa mai tono le atunu. Ina ia mauti noa o lo tusa ai, ma ia ingo tūla fono au tū, ma tūla fono whaaton tonu. Ia whapefo i ma tūla fono ale soifo malolo inga. Tūlanga le saunga le mū o loa nei mo le tau mawha. O le tūsau noa ino tiute o se Paul Kalame al malo manatu e tau na whaau pēa. Lea pēo na mailili poti le kou tasi lua tasi. Ia o lea ua whapena o na tala atu i tua i au fia i mwhatoanga mwhai ngā whaiva. Ina e tūsau noa ino tiute o mō masini, ia whapea fōi, ia mō mea whai ngā ruengalo o mai e whao ngā. A mai sa whai ngā whaiva. O le tāua fōi o lea vāenga. Ia ina whapena o na sosoani mō le whaatupula e mai tele o i ai maua e le au whai ngā whaiva. E le au tautai o le atunuu. Ia wār whaatau ina atu. A mai sa rei are whaatau atu i whafo. Ina ia mau si tau le lei mo le whaatau ina atu i whafo. Ia mawhisosoani fo e tau whapau e le tau
o ia whapea fo I fua whae leanga le atunu. O International Standards Organization, whaftaia le committee, mo le mainga o le vaenga le o le ISO, mo le whalapo pitonga le ua ngā lulue lua ma le matanga luenga. Ina ia mawhai ona tu whatasia si tātou National Standard Policy. Ia poni ala fua fo ile e fua ia ile le lei o quality o loa. O lo ngā osi tonu na tunu. Le ngata I o loa e whapea fo I ngā luenga o lo whai. Ma whatino. Ina ia whata oto ni ala fua maululunga ma le lei. Ina whapea nao na ausia. Ia wale le lei tā pena o loa mo le whatau ina atu I whafo o le tātou o tunu. Ia e tāua fo I le ngā lue wa lua ma le Codex. O le Codex Committee. Lea sa lo wa ia tūla. Le tūlanga tau le saunga le mū o tau mawha. Lo mai tono le tunu. Lo na winga lo o sila fo I standards. I whapea fo I tau mawha lo whatau ina atu I whafo. E whateita inga o le sa maua ua maea o na lato tapena ina se standards po le ala fua siri o na le lei e fua ia I tato whamoa. Ia peitai. Ia lea maua I mo meo news mai fafo. Ia ua le whao ngai na Amerika Samoa le si tato uta whamoa le sa watu Amerika Samoa. Ia si silane tato mtanga luenga. Ia malato lo ngafa mele tūlanga. Ina ia whaamalia ina tūlanga I tūlanga pito I sili ona lei. Ia mawhai ai ona taulia tato o loa ia lo whatau ina tui whafo. Ia ua soani tato tamau inga. Se tia o le tutongi mawalalo, minimum wage. Sa rua tā lātou sfulu I le tūlā. Lua fe sulma le lima, si I tōt tā lā. Lea lawa si I tōt tā lā. O le whautuanga, si I sila. Le tātou mtanga luenga, o taunto ilo I le tātou tongi mawalalo lea, po le minimum wage. E le tāwhi e tauna tu ilunga lima tā lā li tūlā. Mai le tolu tā lā lo I nei. Fua I le tau ngata o le soifuanga wai nei. Tūlanga I le private sector, nā tau business tū maoti. Ia e tau ona whapena se manatu e whatatia atu se sila ane ia e tātou mtanga luenga. Man tātou malo. O tātou ngā luenga whawai taimi. Malo whawhitai. E le tā ofi. Ia o le tala noa atu le lua fe suluiva, lua fe lo sifulu. O lea mai a wha maunga. Lata le lima fe tātou tangata sa ngā lulua I whafo na vai tau. Ia, te leilo e nei vai tau msalo ai po usfulu afe pea. Se whai numera whapena o lo ngā lulua nei whafo. O le tā ua le vaenga lea. E lo taitonunga ma lea e watu e fo I se manatu. O no le tupele mo mai whafo. O le tātou remittance. E sau mai tangata whai ngā ruenga ia tātou o lo ngā lulua I whafo. Le mea lea. Se silane tātou mtanga ruenga malo. Ina aua nei motusia I tātou po kalame lea, I pea alua lufo I mta ofi. Tau wana wha awau pea, I taimi uma I aua nei motusia. Ona e tā ua I tātou remittance. Ona vai taimi lea por periota le tā noa iai. Lua afe suiva, lua afe losfun. Todo se lau ono sul 5 milionga tātou tupe mo mai fafo. Tupe wha mod, mo remittance. Se tupe tele, ma tupe vanga tupe tā ua tele mo tātou tunu. Mai se a inga o lo whamanua ina I nei tupe whamori. O le tose lau ono sul 5 miliona nā pe na mai lipoti. Ia pea ma le sulu iwa pasene pa luasful pasene o tātou gross domestic product. Ia o se pasene maulunga. Lona winga tā ua tele. I tā ua tele ia tātou remittance lea. Ia tele fo I o lea vaenga. Lo maua mai a tātou ngā luenga whaavai. Taimi ua lo whaamauina nā vai tau. O te tongi sa ini usila, mo le ono masina, e au atu lava sulvalu wafe tā lā. I le ono masina, Australia, e au atu sulfitu wafe tā lā Samoa. I Australia, mo le ono masina, pe awha pe inga lue wha vai taimi e ina foi vai tau sa iai, o tai tonu ia ai wasi tia ia whai numera nei, foi vai tau tato iai, ma wasi tia foi lunga tato remittance,
Ia malo whaftai pau ala si vaanga so atua i le vaanga lea. Se sisilane tau mwhai se whainga i tau whawhaingo fia ai ale remittance. Whawhaingo fia ai o na whatino le o maingo tupe whamoni tono le tunu. Nei vai tau. Ia o tele mawa ia inga whaingta whawao malo. O lo o whapena o na whawhaingta i se si tu. Le o maingo tupe whamoni tono le tunu. Ia ai leo a fia tātou e pei o tūlanga whaingta lo a fia isi atu nuu. Mafua ia inga whaingta ia pea no tano atu. Ia lau a fionga i le whongwhitalai. E ma tau atu tātou apprentice. Ma alofa aftai mtanga luenga. Ma le whonwhatonu po le council. E le una ia o le po kalame lea. Tāua tele ia mo mtata ese le mo tātou Samoa. O no tātou se atu nuu tau ati ai. Mai tāua tele mo mtata ese po trades. O le ma tau atu i la ufau e tolu sfunu. Ia pito to tele ala u fai moli. Po fai tise. So o ai mat palama ma fai paipa. Ia so o ai ma meo insinia afi ta avale. Ia maisi matata ese. Ano fa solo mai tua. Ia se tūlanga tāua tele ma le lei ia vaanga ia le mātau atu iai, peo na whorosia ma le lipoti. Ia o le whautuanga ia taua o na tau whai pe una ia, ma toi wha le lei a tili. Wha le lei a tili pea ia vaanga peo na mai malo tau whai e tātou mtanga luenga. Pe mita whai ngā luenga wa tātou mtanga luenga nei o lo ngafa, ma le whamatu ina ato pe mita whai ngā luenga. Lua fe sulu valu, lua fe sulu iwa, ma lua fe sulu iwa, lua fe lua sfulu. Lata i le 5 se lau tau sanga. I le tau sanga, whatupe. Mo ni pe mita whai ngā ruenga, tangata tau sanga mai fafo. Mo pe mita whai ngā ruenga i tono Samo nei. Are tele o nā ngā ruenga. O ngā ruenga tau whale o loa, mo retail. Ia tonu o awhia i ma supermarketi, mtu langa Te 2 minuto sui. Ia va pe fo ia domestic. Ia mo meo ngā luenga ia tausitama. Le mātau atu i whamaumaunga le tātou lipoti. Atu nuu ia pito i tele atau sanga e maua mai ai ma le lo to tele la tu tangata nuu o lo ngālu lue tono Samoa. E mua fiti. Tu lua sainga. Tu tolu ia fitpainga. Ia whasolo i fua ia New Zealand misi atu nuu. Le fesili. E poani whainga whawai, a tātou mtanga luenga. O lo whawai ai i re tūlanga o le tu whamatu ina ato pe mita whape nei. A wā sisila i pe mita whainga luenga nei. O ngā luenga ia mo me o ngā luenga. Hui whatau o loa, whare o loa, tau sitama. E a o ngā luenga e whain whatino o tātou tangata. A le mātau atu. Tele ia pe mita whainga luenga i whamatu atu pe lau fiti. Tangata anu fiti. Le ngā ruru e i Samoa nei. A se sisilane tātou mtanga luenga i tūlanga na. O tua tātou private sector. E le li potia le mtanga luenga. O tātou vaenga le tūma oti. Sfuru walu wafe lua se lau iwa suma 5 tangata whainga luenga. I le vaitau lea. O le malo tolu wafe iwa se lau iwa sulfitu tangata whainga luenga. No na winga tu fatasi e lo sul lua afe lo se lau iwa sul lua tanga te whainga luenga tono le tunu. Na le lo sul lua afe tanga te whainga luenga i mo ngā luenga mautu. No na winga to tele o tātou tangata o lo ngā lua e whatoanga. Mea le mone toi whain whamalo si sila i tu ia o tātou atina enga le tunu i mo whatoanga whainga whaiva. O ape o ina le to tele tangata o le tunu o lo ngā lua ai. E tau atina e ia a inga. I le vaenga lava o le tūma oti po private sector. O leo te vai atu i tū pā o li. O lo moa la tō tongi. Lua tā laono su tasi sene i le tōru tā laono su sene tā la i le tū la. Lona winga o tongi alii e o atu tota la ono su sene i le itu la. O tomaitai. O le maulunga le lua tā la ono su sene le itu la. Lua tā la ono su sene le itu la. O le vasanga le o tongi po disparity le te wa ai atu ai. Tauna si silam tanga lunga i.
ko la se whainga e tau whaina ia narrow ai pe tu i titia le vā lea. E te lere se senga e tā la, a tu rola tu tongi il fast food tu la alwa yaso. E whai ala si te leo le se senga o tu tongi, pēr whai o oio le ali, ma oio tamaitai. No ia si rane ia tātou mtanga noa ni whainga wha vai. E se soani e tu langa le ina ia tau wha Palemene. Tau wha Palemene ia tu tongi ia pe na matawina i tono tātou li poti. Nau whionga whongwhitarai, whawhitai mo la manoa. Alo. Nuia mai le tua nei aso tātou whono. Alo, whawhitai, mo le saunoanga, lau whionga te tele tua ngai, ia por sui fwoi o tātou, tu malo ano maa numero lua. Whawhitai fwoi tau staimi, tai sifu lima tātou minute, ia, la manoa nei o tātou, sasi fia saunoa. Ia, leo mai tau atu, o familia ina umar maota, for sanga le committee. Ia, la manoa nei lau whionga te telefono, o se talfoi tau for saunoanga le tele tua. Sai mea lau whionga le te telefono leo o mau atu le sui o vai maunga numero tasi. Ia, tu atu la manoa. Tai mo le manoa i lau whionga whangwhitalai. I whai e fwisi sao le neitu malo i le potis fuluiva lo fulu. E le komiti foi wa tamau ainga wa pēr mota i mo muon whatalofa. Mo whalofa atu le neitu malo vai maunga numero mua i whio lau whionga whangwhitalai. Ia malo i whatautai ngor sao le atunu. Ia misi o lo valawina. I whatalofa atu foi le whio mai lau whionga tamaitai Palemene. Lau whionga sao whapito, sao papao, sao whanangaoti ia. Vi ele tua. Tu te liu mai whanua ne si ngase foi sa malanga atu ai. Ia o mamana, whamunuia le atu ai tu saimene. Te taina o sa le atunu, o whionga e li ima tamaitai Minster. Ia malo le ngā lulue. Ia o loo tato iai le nei vai taimi whainga tā. Ia e hanga le leile atua le tō walawina. Me se foi o Minster langolango, le liu mani nei tu. Ia whatalau whatu foi lau whionga le. Se tai o le tato i tu. Me se foi o whionga e li ima tamaitai whaipule o le Palemene. E whapitoa se whatalofa le vai monga ele. Vai monga numero 3. Ia malo o mamana. O le vai monga o le ainga. E whai ama vai mai o numero tasin mea le tal noa. Numero fuafua al tal noa. Tangate lo le numera. A nei tu lai. Mamoli le ngang whaftai lau whionga whangwhitalai. I le komiti. O le ngang whaftai le nei tu malo wa tala noina i tono le Palemene li poti a komiti ta itasi. O le nganga whaftaina le neitu malo. Te lo le taimi sai ai foi e le i tango fia komiti mane. E lo nganga whaftaina o au taunu mai le Palemene ma to fia o tono mene o komiti. O le nganga whaftaile na sa ngalue ai ma mata ai. Le fwela ute o mai le neitu la. Ia o lo ngalue pea. Tulanga foi o lo yelo tato malo o komiti e tele na mala malama ai ma va ai tulanga o lo. Whatamo enga male ngalue ino si o tato watinu. Me taula le nganga tai ao lo whionga whangwhitalai, ia, whaftai le atua ua talnoina ia li poti ma whataua le ngālu lua e o komiti. E peo le li poti le nei tai ao, moli le nganga whaftai. O le taupu mua ia fia talanoa, nei fo itu malo i le tau o le nei mtanga luenga. O tato ia i le nei tai ao, me taua maltotoa i le tele o li poti ia, vi ia le atua i tau wha wala awina mo le tanga lua ai. Momuan fia talanoa il mele price control. O te whaftai o na ua tūlanga foi le whainga malo o tōna i sa ave ese tūlanga le price control na ia tau ma whai tau vanga. Tau vamo meo pisinisi le maua lalo le o i lalo o loa. Ia e o lea lau mai tau le nei foi tu malo ia whaftai. Ia mo te talo foi na ia toi wha malo sia le price control. Na ia whai ti ai si tia maua lunga o tau o loa. Wa ale aise price control le taimile nei le taungatal soifuanga. Ia o tawhiri sau noa ale whai pisinisi ai lana ia tau. Ai mesi ala le taimile o sioki ai le ia o loa tuai mai fafo. Ia o te lango ina le tue whaataua o le tūlanga le price control le whionga le committee. Tūlanga i le malienga vā o matanga luenga le malo ia e lango ina le whaftai le fo i tūlanga. Ai o le tūlanga o mai tau. Ia o le vaenga lea i le momeo la isene pisnisi. Ia ele o pose li lo le mai tau o le whalemai ma le leo le ia anmatanga luenga lea
o tupe maua. Ia te masalo le si vaenga te lele tau na ia tonu le so ta inga le male mtanga luenga o leipa. O la winga lau tala noa ile o pose lilo lau fiong fung talai mal pai al nema ota ile oio le atunu ui faa fowina o la isene tulou. Ai vatu foi sau tua lalo. Ia le ale me le tua iloa la isene ma pisinisi lalo mtanga luenga le nei o leipa. Awa le mai tau o la tone o le stala e pisinisi pa company e o mai le stala i lalo o le fa malu le lalo le o register company lalo le leipa ia la uia la tu lalo committee ma le fonga ma le mota le ala me le o mai lo business le ngata o company o sole traders o partnership me uma le stala i lalo le leipa ina ia mafai e ona fa fai ngo fi ai ile o ile atunu ile license ino business ia le o tulanga na le popole le sui ona ole ngata wa tiu le taimi le masina o tona ia februari a le ola license ala wai o business le license ina ona le fa fainga ta e fa tino ile matanga venga le o la talo o le ia ilalo le leipa ia le restala ina o company ma me uma ave ia me uma tau business ia le stalam fa foi mai lalo matanga venga o leipa lona lua o tulanga i tau le whengainga whaavao malo ni lango ina lo sui faftai Michel Mele Fipa Plus sa tatou talanoa ai foi pa inga o tonai o se awala ina i mawhai e ona whaafaingo fie le au mainga i tonu o loa len tiute tu sai oti tatou le tiute ai pe mai ia sau fafo i ena ia o foi tatou al temile nei i se tulon maotale nei e le o tele stato export pe la le benefiti fai pisinisi mai la to sau le o loa i tonu ai le o lava le export ia pen fainto i le uilo i fo sila i for committee ina ia o le tulanga sa ia i le taimile na i le paia inga foi utona ai ina ia mawhai o na wha malosia sau le ini o loa le se tiute pe tiute ma foi ia sa complain ai foi le minsta o tiute ia mawhai o na tutusa i le malosi ma sawa o le alu le tato le export ia talo atuai tue sila na vaenga tulanga i mo mea i o loa ia tatou e a mai fafo tulo ta tanu atu lesi e leni ia manaia ia tanu atu o le e leni lololo a upu Samoa o e leni mai fafo ia pele mawhai anto e sila e tatou mtanga luenga ma le committee ina ia whawhaingo fia peoleta la no i le ava ma tulanga lele nono ia au whao ngai seina ma e mai fafo tulo ia ia upu Samoa e tauli aile ta te latu i New Zealand pe lololo ai ka ke kunga ile se pe e me Samoa e make from China ia e tulo ia ai pe le nganga lau fa ngai la tangata ia se sila i fole committee man tanga luenga fa ngai na upu Samoa e tauli ai la to products ile nganga le nai le tulanga e tasanga tuai ole tulanga ile wa ai foi le nei tu malo ile tulanga fa vai taimi ia ile na tatou tupu ai le tulanga wa tupua fa fitauli na o tupu foi fitima o tele o tatu tangata yo ia ai pawa talo ia tu pele ava noe e o tatu tangata ia wa se tu lo ele se menga lua e pe neima ia ave tunga saule se tu lo tangata le sia onga sau ono masina lua ta vale fale ia le tinga inga tangata le fainga luenga nei e fainga luenga le se me mo tu sangato ole tongi mo lalo ia faluina finangalo le tai le nei tu ia se silani tau tal so ifuanga le wai si o tatu atunu ia le tu mau ai le toru tala ia pe le o silani le committee ma le nai le ofionga le minister ia pe le mafai na tu ilunga le lima tala i tau tu fuafua mal tulanga ai pe pa fainga luenga popo e al suil nei le tulanga le ai le si vaenga foina le lesa ai fo le isuino o laisene pisinisi company mai fafo le sai ai pe lima lota usanga ia le umia au no fo mau me fa pena ia le ngata ilea o se tulo wal ma otale nei i tangata nu wa vea ma tangata nu o Samoa ia uai te alo falo ia u fatau to isi tangata mai fafo e to lima wa vea ma tangata nu Samoa o te talo le nei tu malo se sila ani i tulanga ia o fa matu uai no fo mau ia ma permita nei tangata nei wai alo lua lona winga ele taimi o iluma pe last fin ngalo le tua ia wai no fo mau lo ma si seni Samoa lo winga wa
Uia nisi tulo e totono le nei mota. Ona e o foi au ainga fa matai ia mau mai fa pena ale la tatalo ia si silane ia tau fa fainga tai le tulanga na. Mi foi na le sa na ale nei sui le tula fono le wa SCA le minsta. Ale tanga venga le paile fontanga utonai. Ia ono polenga le pemita io mai fa foi se tulo e o al pepisita wa mai fafo ale ano le su ele fa pe fa ilonga lanu a tulanga na ofela o eu ta tangata fela o eu ta tangata su o fela o tangata no fo fale life e mod pepicit wo mai fafo le si tulanga ele umiana no foi nel tangata le te wa se tulo no foi fo mantene Samoa te ya le wa be am tangata nu se sila nele tulanga le a mesolo ngalu luele fatasi le ofisa mtanga lwenga o leipa male mtanga lwenga o tina o yo Palemene ia pe tulanga na tau fa fainga ta le fa pe fa ia tu e fa ilonga lanu ai ta fa fainga ta le o maio e fa na o maio e sias al mele le umian fa fainga lenga sa foi le fionga le suitai o le nei tu e o mai ia tu ia tinga lenga mo o tele la o fa pisine mai fa fo o le tu e mai la to wainga fa fainga lenga ia pe o le nganga le na te ruami fa fainga ta tu ia la o fionga fong talai ia paunao o nei mana ongo le nei tu malo e lango ina ai le nei tu malo ma tu langa le pocher committee ia ai manuia la fionga su le vai monga no tolu ia o mamana wal tu la mai le foi le nai tu tato tu malo ia manuia le fono uso le tunu talo aftai tau no lo fionga le su malo mai monga no tasi tau ho lo sao le fa fo pa committee ia man tanga luenga ia wala wala ngai lo mo tu ino le tunu ia wa yel mana tu lewa mai a sa no tatu mota ia tu le melo fionga te telefon aftai lo fionga le fung fitalai ia mo li folenga nga aftai le tai o le tuangai sai foi o le tulanga e pe ona ia le sauno nga matanga o fie ia fa pe foi le suio vai maunga no mela tasi fa aftai mo fautuanga mai tau male toto a lo fionga fong fitalai e pe e anga ile saunoanga fionga nei I fautuanga e fa mata ngo fia tili ai le fa moe pe ona ia ile li potele committee manatu le ia mo molenga fa aftai lo fionga ile tai o le tuangai mo fautuanga mata ngo fie ia mai se fo yo le fa tupu langona le lei ia wa fo ile fa fonga mau mai le mtanga luenga ia mai se fo yo le fa fonga tu le committee ia I fautuanga e se mata ngo fio le nei aso ila uira fa longo I lo tino o mai o fautuanga e sufi ai le langona ina ia tupu maola le langona mtanga luenga e se lenga fa tai vi ia le do fionga fong fitalai e televa ngole fa fsil sa do le infesili na fautuanga ia na mai sui mamalo yo mana to le ale o fo ia se o le wo fa mawina ia fautuanga ia mai se fo yo le saunoanga le sui mamalo mai vai maunga ia masa to le ale o ia se tala o no telo issue le tala no ile sui mamalo ia current issue ia lo tono le report ai mo moli tele nga fa ftai lo fionga le tai o le tuangai ia mai se foi lo fionga le sui malu mai vai maunga ia o foi o le sui matua urusino le Palemene le fa ftai mo fautuanga ia pele manuia o le tua ia I lo fionga ia wa foi le tausinga o le malu o le Palemene sa matou tua tu le male anga fa lo fionga le fongtalai ia wa foi saunoanga pe on po mota malo fa lo tele fa ftai malo fa ftai sa no lo fionga le te telefono ia tono le foa fa mawina ia fautuanga taua ia ma fautuanga pe sa no fo ele le tu mota ia malo fa ftai lo fionga mista pe ia sa fo poponga lo fionga mista sui mista ala manuia leipa tu le melo fionga le fong fitalai mo le avano nei na fon fa pi foi le sa no ngal tai fono ono tele o fautuanga ia manisi foi vaenga wala ngaile nisi sa no ia vaenga la silsila ia le mtanga luenga
mai pe on silfia ia tele ia vainga pe fo na ia Italia le mtanga luenga o le ngata tau sanga o tua nai tatu riputi ia o lo fanga solonga ia ngaluenga e fale le ia vainga fa pe ona ia i fo tuanga ia la toi ngalue pe ia le mtanga luenga ia fale ia saule siliputi ia o tali mai to sil aftai alo aftai alo sa noi lo fionga le swimming star ia o lewa mai a fulanga fo inga li pot al committee male le fo to fa fonga Italia tatu malo ma e lava ole sausanga o tunai ia o te le lava tau mo le fo vai tau a fa nga solo peanga ruenga tatu mtanga ruenga ese ia ma mele ta palo fonga te telefono al committee e mo lau saunang lau fonga le fonga fitalai o te fatu le lafo ina ia fa maunia le fono ao le pepa le Palemene lua pa lua tolu numela tolu li poti al committee o vaenga tau tamau ainga i le pepa o le Palemene lua pa lua tasi numela onos fuma le fa li poti fa al tausanga al matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa mo le tausanga fa le tupe lua o tasi iwa pa lua o malo fa Falua ele sui malu mai sa fata o i sa lenga numero tasi sa lenga numero tasi sili rafa maunia lafo e fina ngaro isa no mani yoe a wese le ai ua malo le yoe o tapala o fionga sui mistao bisinisi ala manuia malepa na fionga le fon fitalai o tu fa tu le lafo ina ia fa ma nia le fono ao tali el malo i fa tuanga al committee o le vaenga tau le tama ainga e pe ona o to laulawina falua el min staff so te inga sili para fa ma nia lafo e fina ngalo e sa no male yoe au ese le ai ua malo le yoe lua Pepa Palemene lua tolu, numero se fulu. Li poti al committee o tupe maua ma tupe tutongi, i le Pepa Palemene lua tasi, numero tasi o iwa. Ma le Pepa Palemene lua tasi, lua, numero tolsu ma le valu. Li poti fal tausanga al mtanga ruenga, fal tonga al malo, mo tausanga fal tupe, lua tasi iwa, lua Male lua tasi. Lua tasi, Pepa Palemene, lua tolu, numero onos fulu. Talian malo, i le Pepa Palemene, lua tolu, numero fulu. Li poti al committee tupe maua, ma tupe tongi, il Pepa Palemene, lua tasi, numero tasi o iwa. Ma le Pepa Palemene, lua tasi, lua, numero tolsu mal valu li poti fal tausanga mtanga ruenga o fala tonga al malo mo tausanga fal tupe lua o te siva lua o male lua tasi tula mela o fionga te telefono komite tupe maua ma tupe tongi lo fionga fal mavenga te mai te fua o fionga de fonga fitalai o te fatu le lafo ina ia fautangia le fono ao li poti al komite tupe maua ma tupe tongi lo tuina atu ai ana sai linga fautuanga mai nga fono falua ele sui malu mo sa fata numero 2 ia va pe foia na lofi numero 3 sili para fa mauni lafo e fina ngalo esa no mali yoe au ese le ai ua manu malo le yoe o te tapala uwhionga te fono, mo le tōla lo wina o sairi linga, fautuanga, mai ngā fono o komiti. Lo uwhionga te fono. Whaalo lava, o te tūlai atuai, lo uwhionga te whonga whitalai, e le nei awa noa e. Whawhilo e atuai fōi mwha mālo, le soi fua lau li lei, i le whio mai ala uwhionga i le taitai o le mālo, uwhionga le tamaitai Palemia, ai ale, a whio Minsta o le tatu o le kapineta. Ia, le a whio fōi o le. A whionga i Minsta lango lango.
Ia, iwa ne lai tō le tai o le tua ngai, ai a whai pule Mulinu'u le tātou Palemene, e le whai titia foi le whawhitai ma le whawheiloai, sui a whai pule o tātou wheiloai foi o sui o whai maunga, anō whawhitai. Ne ia wanoa, ia, a wo ai loa le tūlanga peona, tā ua i tātou whangasolonga o tātou ngā ruenga. I le sa le linga al komiti o tupe maua ma tupe tongi. O mai ngā ruenga ausia, a ruenga o matati ausia i le lua ota siva lua o lua fulu. I lo ilonga al komiti, e lua sulima whaala potonga le malo sa talia ina le kāpeneta, le whautuanga e toi ilo aile, whaatūlanga ina o lātou sui whaatonu, mo le au whainga o whaala potonga e lua sulwalu, ina ia whaamauti noa le anga waa o sui whaatonu o lo tarawhea ngai mo lātou tiute, ma matawhai oi o lo whaatino ina. Si tia tūlanga o le ustaia, o aso whaatula whanoina, mo le tuina mai o li pote whala putonga pe a whaatustusa i tausanga o tuanai. Whaatinoino ngā luenga whainga paanga e au fiai le 5 tausanga mo ngā luenga i lunga o wafu. Mo pulenga o wafu mtaulanga a Samoa. I lalo le ilonga al komiti, inisio mta upu pe o na whaamaunia, Fausia ese a wivi. Mo fofuanga o ngā luenga mo le lisi e lua i le tolu tausanga o lumanai. To e suia o whaamatalanga o sini au tū i le avea o se malienga i le vāo matanga luenga o lo umia sea whaapea komiti whaatonu o whaalapo patonga. Fausia ta iala mo le puli e ina lelei o tūlanga tau tupe a wale si tia o whaatinonga o whainga whaavae. Mō tuftufanga mai tupe whaasiri po dividends policy. Ma pasene o tupe whaasili e maua mai tupe whaavae. Ale mālou. Ilo ilonga o la fonga, tau o loa ma tupe whaasili, ma whaalapo patonga. Tau fe whaataua inga ale mālou mo ma whaamanino ma fuanga o le anga waa ma le le anga waa. Ai o whala tonga i tōninga o la fonga tau o loa. Whaatulanga ina o whala tonga e whaataua inga, o whaataua inga whala tonga tau tua, ma whala tonga tau whaamanuianga o Samoa. I le sifa, o suia mai whala tonga whaamanuianga le malo e avea ma whala tonga tau whaataua inga. O le LTA, o suia mai whala tonga tau whaataua inga e avea ma whala tonga tau whaamanuianga. Ia o le Gambling Control Authority, suia mai whala tonga tau whaataua inga e avea ma whala tonga tau whaamanuianga. Ma le ACC, suia mai whala tonga tau tua e avea ma whala tonga tau whaamanuianga. Isi mta upu na la ngā, whaamauninga o le peona tā ua, o au tasi le vaenga, o lo iai whaptunga oa o le au whaisa o whanga, ai maliu lava e le whamanuiaina mai le vaenga, pe o tulanga le i le tātou vaenga ia te lea ina whailato ai o ina mali liu e le imauani alato sa o whanga. O le taritonunga o le komiti, o la sa o lava te whaala putonga tau tua, sa iei mua na ilo le toe whaatulanga ina lea o toe whaia nei, o le whamaninonga mai mtanga luenga. E ese le ana watau o lo o fausia ai le tu o le atinae, o le ACC e le pei o le nupi wha, ma le slack e mawhai o na whaamanuiaina ai le au whaisauwhanga. Se i vanga nā o tupus whalave i ate oe, e tangata whaisauwhanga, a o ilunga o ngā ruenga. Pei tai, pei o le lilifa o le taofi ua a fuai o na toe fitu nai mai le whaala tonga. Tau tua e avea mwhaala tonga tau whaamanuianga. O na ua ofia i whalave lea e mawhai ai loa o na whaamanuiaina le tangata whaisauwhanga. Mai lana
whaptunga tupe i le ACC, po le Accident Compensation Board. Na mawhai o na maua le malamaanga o komiti ini pepa tu ina mai matanga luenga, whapia te winga ina tā upu. Na o mai lei whautuanga le komiti. Whautuanga mua le komiti, le matanga luenga o whala tonga le malo. Ina ia toi ilo, sea po vaenga tupe whaasiri o lo tongi atu e whala tonga tuma oti. Ale malo ilunga o tupe whawai, mo ati nae a whala tonga ona o afianga o COVID-19 fulmaleiva. Whautuanga lua, whautuina le komiti le matanga luenga, ina ia toi ilo le mafuanga na toi fitu na iaile, ACC, ma le Gambling Games Authority. E whaase e atu i whatonga tau whamanuianga, e a fua i lato tupe maua, mai tau sanga taitasi, ai mai se tupe whawhainga luenga, investments. Tolu e whautuaina e komiti le matanga luenga, o whaalapo tonga le malo, e whamanino le whete na inga, o le whaungaina o upu e au fiaile a vea o minsta o lo tula i mai. Tūlanga tofi e whai masui o le au whaisea o shareholders. Mo le whaalapo tonga ma le komiti whaatonu. Whautuanga lun wha, whautuaina le komiti le matanga luenga. Se i toe sirisila i le mafuanga o whaatapula ia ai le au whainga luenga. Pe a fuafua i ala tonga luenga whaatino. Whaatupula ia, whaatupula ia i le au whainga luenga. E whaasao ai tupe ale malo. Ia, o le mai ai o ilo ilonga le komiti i le mai ai o ilo ilonga le komiti e whautuaina le whona o ao ina ia whamaunia le pepa le palemene lua tasi numera tasi o iwa. Li poti wharetausanga lua o tasi iwa lua lua le matanga luenga o whaalapu tonga le malo. Tausanga wharetupe whaaiwina i aiuni lua furu. Pepa palemene, lua tasi, lua numera tolu sulvalu. Li poti whare tausanga, lua tasi, ale matanga luenga whaalapu tonga le malo. Mori tausanga whare tupe, whae wina i aiuni, lua tasi. Ma whaalo lava i lau fionga. Alo, whaatai sa noe lau fionga le te whono mo le tura lawina o sairi linga mwhautuanga e mesfoi unga whono alo tō komiti. Malo ngā lue. Ia o te tapala ufionga le Westminster, mtanga renga whalaputonga malo, mo le tola lowina o tari al malo i whautuanga al komiti, e pe on tola low ne le fionga le te fono. Ture me lau fionga on poto su. Le fionga i le fon fitalai, o te tola lowina, tali al malo, e whatau i whautuanga al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi, e pe ona folsia manino, nei e le te fono. Le fionga i le fon fitalai, o li poti al komiti o tupe maua ma tupe tongi mo le pepa le palemene lua tasi numera tasi o iwa li poti fal tausanga mtanga luenga o fala poti tonga al malo lua o ma le pepa al palemene lua tasi lua numera tolis fulval li poti fal tausanga al mtanga luenga o fala poti tonga al malo lua tasi Fautuanga mua, fautuaina, ele komiti le mtanga alwenga whaalapo tutonga al malo, ina ia toi ilo sea, po vainga tupe whaasili alo tongi atu, e whaalapo tutonga tuma oti al malo. Fuafua, ilungo tupe whaavai, mo ati na e whaalapo tutonga. Ono a fianga ale COVID-19 fuluiva. Tali al malo, wa fianga ale COVID-19 fuluiva inga alwenga whaatino, fa pe tau nu unga ngā luenga whala tonga tau wha tau inga. O mauti o mai tau ina ai lea a fia o le tūlanga. O le tonga ina mai tufanga o tupe whaasili. I le whainga whaavai o lo iai le teimi i tufanga o tupe whaasili. E wha mawina tupe ngau a le whala tonga i le whai unga o le tausanga wha tupe. I le anga waa i le tutongi ina mai o tufanga o tupe whaasili. A au sia tupe whaasili po profiti.
E au ona toi ilo e le whalaputonga le mawhai, ai ona tongi ina mai tufa tufanga o tupe whaasili le malo. E fua I whaanga solongo o tupe, whapea le tongi ina o ai tā lafu. A whapea le mawhai ona tongi ina mai tufa tufanga o tupe whaasili, ai loo au sia pea tupe whaasili. E te tau I le whalaputonga, ona tu ina mai ni whamatalanga po ni tusinga I le MPE. O mafua anga I le mawhai ai ona tongina I le malo tufa tufanga o tupe whaasili. E tu sai mawhamtalanga po tala tupe mai whalapu putonga I tau sanga na awhi ai Samoa malilaulangi le COVID-19. O mai tau wai, e le I au fia uma whalapu putonga I le COVID-19. E tusa maleiva I le iwa vai 15 o whalapu putonga na au sia tupe whaasili. I le luafe lua sfulu I le luafe lua tasi. Whapena fo I le tausanga whaal tupe luafe lua tasi, luafe lua lua. I le mai ai ona toi whetu nai, le whaatulanga ina o le Gambling Authority, ma le LTA, e a vea ma whalapo tutonga whamanuianga a le malo, po le beneficial body. Whalapo tutonga na au sia tupe ngau, e le tutongi ina mai se tufutufanga I le malo. O lo wheutanga I lava le MPE ma tātou whaalapo tutonga, o lo whaamawina tupe whaasili. Mo le fuafua ina o tufutufanga e fua I le tūlanga o tupe o loo iai nei. E o mai le so, e le itauli maina e le matanga luenga, se whaamatalanga, po se tusinga. E whaamatala mai ai le mawhai o na tutongi na mai le tufutufanga o tupe whaasili mai whaalapo putonga ua whaamawina tupe whaasili. Ma tatau o na tutongi na mai tufutufanga I le malo, e tu sai ma whainga whaavai. E leo mo mia se toe ilo o le whainga whaavai, o na lo ma whai lava o na tali atu le whainga whaavai o lo iai le temi nei. Vaenga uma lo a fia taunu unga o ngā luenga e mafua aile, e mafua mai I le COVID-19. Whautuanga lo na lua, whautua ina le komiti mtanga luenga ina ia toe ilo le mafua anga, na toe whetu na iai le ACC ma le Gambling Authority e whaase e atu I le whalautu putonga tau whaamanuianga pia fua I la tau tupe maua mai tau sanga taitasi. Ai maise tupe whawhainga luenga po investments. Tali al malo, ilo loilonga mo le whasenga ina o whalapu putonga al malo. Sa whatino ina le neimatanga wa luenga, whatasi ai malango lango ale kone sale mai le whale tupe o le atinae o Asia po le ADP. Ilona o te lenga, e fitu ni vaenga tā ua, sa whaonga ina, e whawasenga ina ai o whaalapo putonga. O nei vaenga tā ua e au fiai, mua, sini au tū. O whaatulanga ina whaalapo putonga, e tai tusa whainga whaavai po jurisdiction, I lalo o whaalapo putonga. E whaatau wai, mo se tupe mama, pe e lalo o le whaalapo putonga, e le whaatau wai, mo se tupe mama. Lua, ala ngā tupe maua. Tupe maua a se whaalapo putonga e afua mai au nanga, e te tongi I tangata, user pays, po le tele o le tupe. Tolu, whaalapo putonga, o iaini matawhai oi tau pule whaatonu, o regulatory, o le whausia ina whainga whaavai, po puleanga, po pulenga whaale tūla whono, semi-judicial body. Wha, pe o loo resitala le whaalapo putonga, o se kampani, I lalo le tūla whono mo kampani luafe maltasi. 5, sini au tū mo whaalapo putonga, o loo whaamatala ina I le tūla whono o whaalapo putonga luafe maltasi, e peto sili o na tala whiangai. Ono, vaenga o ratio, o le tutongina o tupe, mani whaamanuianga e ono maua mai ai, payments po expected financial benefits. Ma le fitu, whaatulanga ina au pito tala whiangai, mo le umia ina. E lango ina ai le sini au tū o whaalapo putonga o lo I lalo,
o le tulafono ma faalapotopotoga lua afe ma le tasi. I le mai ai o le iloiloga o tulaga tāua e fitu ua tāua i luga i le faavasegaina o faalapotopotoga o le malo. Ua faasee mai ai le faalapotopotoga po le pulega taupetipetiga o le Gambling Authority e avea ma faalapotopotoga faamanuiaga a le malo, Public Beneficiary Body. Ona o latou matawhaioi o le whātonutonu o tālonga taupetipetiga. E reo iai foi se sini au tū o le Gambling Authority whātonutonu tālonga nei mo se tupe whaasili e maua mai i a latou ngā luenga. O Gambling Authority foi e leo lesi tala ina o se kampani i lalo o le tulafono mo kampani tasiva lima. O matawhai oi le Gambling Authority i lalo lona tulafono e tala whea ngai ma tala whiunga lelei ma le vaenga sifuru wha o le tulafono mo whaalapot putonga le malo lua afe ma le tasi. Sa toi whaktulanga ina le ACC o se whaalapot putonga tau wha manuianga e tusai ma le vaenga ono o lo ta ua ilunga. E leo iai se whesota inga o sauwhanga tangata ma wha manuianga tau tupe e ono maua mai pe a tupu se whaalawe. O sauwhanga o lo whaivaina le tulafono ai leo whai sauwhanga ai o le whai sauwhanga e tele le awanoa e le anga vaai i se wha manuianga. Pe a le avea i se whaalawe, pa le lavea i se whaalawe. E le pe o whaalaputonga so tau au e pe o le nupi wha ma le Slack. E fua le tele o le tupe whaasili po le dividend. E toe te tongi na atu i le whai sauwhanga ma le whai insure. I le awhai o lau sauwhanga po lau insure o lo te tongi ina po lau contribution po le premium. E alanga tau wai o na toi whaatulanga le ACC i lalu o whaalaputonga whaamanuianga le malo. Ma e o ngā tusa lea whainga ma whainga whaavai al ACC New Zealand o le Crown Entity. Whaituanga lona tolu. E whaituaina le komiti o ngā whaituaina e le komiti le matanga luenga o whaalaputonga al malo e whaamanino e whetena inga o lo whaanga ina o upu e awhia aile a vea o minsta o lo tūlai mai tūlanga a tofi e whai masui o le au whaisea o shareholders mo le whaalaputonga ma le komiti whaaftonu. Tali el malo ua pasi eine le kapineta ia mati lua afe lua sifulua se iloilonga o tulafono uma o lo aia ia inga luenga mo whaalaputonga uma le malo. Le nei ngā luenga tele ua fuafua ina ina ia whaamanino ai matawha i o minsta e u misea. Minsta e fito i tonu i whaalaputonga le malo ma isi minsta le kapineta. O maea ana whautangai le matanga luenga o tupe, ma le whale tupe o atina e o Asia. Mo se whesoasoani whapitoa e whatino ele ni ngā luenga. E whamoemoe o le amatalia le nei ilo ilonga i te tonu o le ono masina mua o le tausanga whale tupe, lua afe lua lua, lua afe lua tolu. Ma le whautuanga wha, whautuaina le komiti e le komiti le matanga luenga se i toi sila i le mafuaanga na whaatupula i ai le au whai ngā luenga pe a fuafua i la tou ngā luenga whaatino e whaasoa mai ei tupe le malo. Tali el malo, tangata whai ngā luenga o le MPE e fua lava i ngā luenga whaale tū la fonu e mo o mia o na whaatino ina. E ilo ina whaatasi lava tau nu unga o ngā luenga ma aseta mo o mia whaale lei ai ngā luenga i pei o le mo mianga o tangata whai ngā luenga, mo le mta ngā luenga i tausanga taitasi. Mai a aperila lua afe e sifuru lima, ina ua whaatuina le MPE, e valu ni awa noa na whaapopoina i le whaavaa o le au whai ngā luenga. O nei awa noa umai valu, e mo le vaenga o au nanga lau tele, o na sa ave lava le wha mua, i le whaatotonga ina o le au whai ngā luenga i le pūlenga, ma le vaenga whaapitoa o au nanga whaatinu. O lo solo lava
Fo nei loilonga I whainga whawai o whate tātia e le komisio ngā luenga ma le matanga luenga o tupi. O se talima o tili ala o fionga whonwhitalai mai le matanga luenga ma le tātou malo. Haftai. Alo, whaftai lau whionga le sui minsta, e wilawa lau whionga lo tūrai mai nei teimi sui minsta le tanga luenga ia o lo manino lava tari al tātou malo, ia tusa foi o whautuanga al tātou komiti, me lea ia malo ngā lue whaftai. Ia o leo a whonga mau o tātou maota, e ripoti al komiti e piontola loina le whionga le te whono, ia whapea fo Italia al malo, I whautuanga al komiti e piontola loina e le whionga I le swimming star. Ia o le avanoa nei mo suis whona fia sau noa ripoti al komiti, su 5 minute, whaloa. Ia, leo mai tō atu leo tūlai mai le whionga le te le tuangai, ia. Le avanoa nei lau whionga. Taila o whionga I le whongkatalai I whamauina le whaftai I le whionga tai whono komiti, malana komiti, mo nei li poti. Mo ne voi whaftai I le whionga le minsta I tadia le malo. A o tūlai atu e whamauina le whaftai le nei tū malo ne tātou tanga luenga po le whalapotonga tātou malo poti. Leo te matau watu, nua afe sulu iwa lua afe lo sfulu, maua tupe fasili, profit. Tolu miliona fit se lau tosu matasi, afe se lau sfulu ma le fata la. Tausanga lua afe lo sfulu, le lua afe lo sfulu matasi, maua tupe fasili, profit. Sulu ono miliona, ono se lau wanu sulu matolu afe, vanu se lau tau suma le 5 tala. Fa malo, whionga mista, fa malo fo I le pulenga ma le pursili, e le lato ngā luenga o le monitor aina o tātou public trading bodies nei. Ia, fa penana fa opea ne ngā luenga le lei o leo to e recover mai tātou, ia whianga al COVID-19, le sa fiai, ia nisio tātou palapotonga tumaoti le matawatu pe ia iwa. Iwa palapotonga tumaoti nua fa ono. Ono ia palapotonga tumaoti na fiatele COVID-19 ma le mawase la tupe fasili o le tupe atinae ia o le malama tulanga iai ona le fatupe o tina o fatupe tele o faltani malo ia faltani malo na fia tele le covid pe ana silfia sa tapunia tato poras le ni fe malanga inga le ni malo le se tupe tongi no nga tupe faltani malo ia fatupe o tina ia fa pena fo tato valele le se va company valele le se valele na flele ai le se tupe maua ia te le whale tonu. Ia wha perfo de pulenga mlai valele, le haini valele tūlau ele, pe o I le mauala tu tupetele, ia ua whale tonu fwoi la tau, ia wha perfo e tātou sa, o nau o tātou seila lo ngā lue nungo meli lau pasese, a pe nāna whale tonu I taimeo COVID-19, ia ma whale tonu e fwoi tupe maua. Ia o le tūlanga lea la wa whionga whongwhitalai, pe mata watu ia le tolu tausanga na o tona yatu ia pe o teiminei ia leo o to sitia tulanga iai o solo le lei me uma ia ona mato fam talanga le mal faralo lo fionga fa mawina le mato fa ftai ile mtanga luanga o lipoti alo faftai alo sa no lo fionga le te tai le tuangai ia mo fa mal si au fo ia wale fa nga solongo le nga ilumo tato fa la pitonga. Ia, leo mai tō atu leo fō mai le sāo le sui whala taima, samtau. Ia, tūle mele, sui mau. Ia, mo le atu le anga whawhtaiteri lau whionga le whongwhitalai. Ia, mo le ne awanoa fō nei tū mai alo whala taima samtau e. Pai ese sāo e tu sa li poti al komiti. Ia, me fō nei taimi e. Ma tō e wha malo ma le whawhtai. Ia,
Atase foi ma whamanuianga. Ia tūlai mai o le fionga ele. Ri whaipule sa whātautoina ele. Tai au sola. Lau fionga lau timuia. Walese vaai. Ia lau fionga foi walo tausanga o tautua o tātou mālo. Ia. Sanga iane ai o re tai. A whai foi so sao ma so soani le. Atina ina o tātou mālo ne foi vai tau. Ai pupu ase manatu nei tu mālo la o fionga fong fitalai. Mon mori atu le nganga whaftai tele. Ne fionga te teifono mar komiti. Ia whapea foi la fionga minsta mesore. Au whai ngā ruenga mar mata ngā ruenga. Ia tamu whainga fo lea I tu tā ua o tātou ngā ruenga. Ai pauana I tu alalo e tutu atu I au tafole a fionga minsta mar tātou tā ngā ruenga. Ia e mai tau e se fore tā ua o le mafuanga sa whātua I o tātou mālo le mta ngā ruenga nei o le MPE. Ia e ngafa ma le Mata tuina o ngā ruenga whalapo tonga tu moti. Pepo na sila fia o tasi lea vaenga o le atina ina o tātou atunua mese o le mālo. Ia o le ave ese mai o nisi o whalapo tonga mai mata ngā ruenga. Ia e avea ma whalapo tonga tu moti. O le manatu mawalunga sa iei whanawai tau. Ia ina ia mawhai o na tūlai mai whaalapo tonga tū maoti nei. Ia e se tūlanga e awa ine toi whaalango lango I le mālo mō tupe maua. Ia e whaatino ia lato ngā ruenga. Ia e maise. Ia tūlai mai a vea mani whaalapo tonga ngā lue whaapisi nisi. Ina ia maua mai ni polofiti mani tupe. E whesoa soani e whaatupe aile paketi ar tātou mālo. Ai ina I vaenga tā ua ia peo na maua atu la mātou whalongolongo. Ia whaftai o lewa I aile ngā ruenga lewa fua e whai ai. O le whetena inga inisi o taimi. E leo ilo tonu po aile the responsible minister, ia mari shareholding minister, e peo ai tūlanga ia e tau whetena inisi o taimi. Ai mai se o le whaatulai mai o le tai whono ma le komiti whaatonu. Ia peo la tau ia lewa tu watu ia ile whaatua tuanga o le mālo. Ina ia nawhai la tau ma le whaatino ino ma le ngalue ina o le whaalapo tonga. Ina ia tau nuu le sini au tū lea e whaamoe moe i le mālo. Ia e petai o nisi o teimi e tau mai tau. E tau ia le whetena inga lea. Awae o leo ta mai tau. Nā ala o na whaatulai ese le minsta, po le whionga le minsta, mai le taitai whono le komiti whaatonu. Ina ia mawhai o na le ai se political influence I le running o le corporation, po le whaalapo tonga tū maoti. O le fwoi o maea o na saini ia e whea ngainga le taitai whono masui o le komiti o le whaalapo tonga tū maoti. E responsible la tau pe a iese whaare tonu e tūlai mai le whaalapo tonga. Ai peo na I wala ia e wato I peo le whautuanga I le mālo. Ia nisfo taimia nau mai le taitai whono ma le komiti whaatonu. E whaatau tai ma whaatino lo lato walauina. Ina ia mawhai ona au sia sini au tū ia peo na tū ina mai e le. E mtanga luenga la leo le MPE. Ai peo na I vaenga la na e le o ilonga foi na manino nei taimi. Awa whale tonu le whaalapo tonga. Lo te malamba e se ia seta ia mau a foi tu la fono ia le tei fono man komiti whaatonu. Ai a whai e se tu langa o lo fete na I foi ma le minsta ma le whaiga malo. Ia ona iei leo se lave ma nai tu langa e tu lai mai. O le whautuanga ia e tuina atu. Ia manino lava le whaatino ina o le ngā ruenga le teitai whono man komiti whaatonu whapea whare pūlenga. E le ngā lulu e whaatasi au sier sini au tūle nau i ele mālo.
ia tūlai mai a vea ma e leo se beneficiary body peo na mai tauina isi whaalapotonga ia watoi whafoi a o la tōro e lea nganga o malo ia tūlai mai a i se tūlanga le leia tauna e peo se business ma o vaenga tā ua foi ia lea ngā i ei le atina ino o tātou atunu a mai au na vea se whaalapotonga ma corporation o le isi stage o no iai o le avea ma private sector ioi o le anganga ma walunga ia mawhai ona si tia le awaunanga si tia le efficiency si tia le profiti mai se la awaunanga le atunu lau tele e moni lava o lo iai le matawhai o ia le malo e a sila atu e mo mia se fa ma avenga mo malu le tunu ia o le malo le shareholder na company in fact se la percent shareholder so lo ia la va no a ver tu ala lo al malo ile te fono mal committee fa ton ia o la to wa ngafa male fa tino ino nga wenga pe o se tu ala lo le va tu ta to malo ia mo le nga ma fa yo na nga lu fa tas nga lua fatasi le minsta mar tai fono mar komiti fa foi ina ia tau nu ale miti le awa afa pe ne wa mo ese se direction wa tato wo fo ne vai taimi wale fatino ina le aveo o corporation sia ile mesa tau mo fai mai ai lo no winga la ofisiri ngia fo e te tau na toi e matanga ruenga le MPE ma le foi tele tu per tato malo le fa tu pe ai le matanga ruenga ta u malo ai a fai wale muri tai la i fai fa vai ma le tulanga sa fa ta tia mai ai lo na winga la o tau fo lanto sila ile tulanga o ele matanga ruenga le po anga va na toi fa wa pe de ai e pe o se fa tuanga le tu atu la o fionga de tai o malo ia fa pe foi a fionga i min star cabinet ia ina ia mawhai ona tūlai mai ata tō whala poptonga te le foi lo la tō sao ia mo le whatu pe ina o paketi aru tātou malo ia e mai se foi a si tia le awaunanga ia le mamalu o tātou atunu e nara pau ia ona i a whautuanga i tu ina atu i le taitai o le malo ma le kabineta ia manu ia tele ia to teime o tō tātou fontanga nei aso, whaftai. Alo, whaftai. Malo sao noi lau whionga sui malu. Ia me se foi o le whawhautua foi a wale anga iluma o le foi mtanga luenga tāua. Wharapatong tāua tātou malo. Ia, malo sao noa. Ia, o le avanoa nei stasi sui. Ia leo maita watua. Le eise si o le mauta. Ia lau whionga te telefono. Ia, o leo wai whaafunga mai whautuanga. Ia, mo se saunanga lau whionga te telefono. Lau whionga whonga whitalai. Haftai mo le awanoa. Ia le to eise whamatalanga e whaasili. Nā ua au mai whautuanga le whionga ele. Tai o le tuangai, whapea foi le sui mamalu. Mo le atu whamalo mo whautuanga ma tu alalo mo se le lei o le tātou tanga ruenga. Le mo le toi whamalo ma le whawhitai, te ioe foi matari tonu. O so se tu alalo ai le lei, io le a whaunga, ma le anganga whaaloalo, ioe matari tonu. Ia, paule o le, tali atu le, te leo vaenga o tu alalo ma e leo tou. Lau whionga le taitai, e whapea foi le, tu alalo lau whionga lupe matasila, ma alo whawhitai. Whaftai. Ia, lau whionga le sui mista, pe se me fia saunua. Lau whionga le. Ia, ma dia se, tula me lau whionga mista o ngaluanga te. Ia, whaftai tula wai lau whionga mo le. Avanoa ona le whalongolongo tu lava ma le to aolo o ia le tūlanga a fia fo i o nei tu e nisi fo i o manatu ma finangalo. I le tūlanga lava ia le sa whaali ai le mei mai o le o nisi o pūlenga pelua. E me se le pūlenga le LTA
i le public beneficial body i le tolu tausanga talu ai. Ia a tonu fo i lasa e tūlanga fo i lea sila fo i le whainga malo talu ai le tūlanga le whaatinonga o mtawhai o i tau avea le tātou pūlenga le LTA. O le tātou pūlenga lea na o le ia isfurulua masina e whai le lātou budget mo le o ngaruenga. Pita ia mai tau fo e lau whionga ma le malu al tātou Palemene nei. Ia o le pūlenga lea e te leo teimi pa ai mese lava pe a whale tonu mai le tau. E lava tūlanga o ngā ruenga whafose, unforeseen. Ia e whapena fo i la o ngā iei ia ngā ruenga e whaawau pea. E o fo i are i le tūlanga o whale leo pea o tātou a wala po maintenance o ka ko a wala. Ia e le tala noa ia le pūlenga ma le tūlanga o whaleanga ina. Pe ala o le vaenga na e fo i la se manatu o whainga malo taru ai. E au mai i le vaenga le LTA e au noa ma se tutongi ingo se dividend a tono le mele na. E o le si foi mea. Ia o le mtawhai o tau avela vai a le tātou pūlenga. E na o national main roads. E reo i ingi au wana ngā lua i tono o whatinonga la mtawhai oi. Ia a ua i lava la tūlanga na ia ua whaasafua umalato se lengi e whai ei ia ngā ruenga ia. Ia pe a whapea lava e tālusanga ina e whionga i whaipule ia po i tū malo. O le tūlanga lea i le i tātou komiti whaafoe po tātou boards. Ia e whaftai tele atu lava le e sui malu fo i sa la ngāmi tā upo lea wo utali. Ona o au le ngafa nei ma tātou komiti whaafoe. Ia matu le whionga i le minsta o lo tau avea ia le tūlanga lea. Ai pēsi le ina whaisinga tala pūpū o le tūlanga o komiti whaafoe. Ia e moni le saunanga le whionga i le di whaipole. O ia tūlanga o tūlafono ma whainga whaavae. E whaatūlafono i nai le matawhai o ia komiti whaafoe. Pita ila o whionga, ia le sato e manino mai lang saunuanga muni. E se lau pasene le shareholder le malo. Ma e le mawhai ona tu whaua, wātū lau whionga malpa i an mata. Ia se komiti whaafoe. E le anga i tonu le tūlanga e pe on finangalo e le malo. E le aila se whaape e se freedom. E whai ai lava lato, ai leo ngā tasi ma le mele finangalo e lia le whainga malo ma ka peneta. Peila o le tūlanga le nālo whionga le whongwhitalai o tūla i atuai. Ia e wheatu singa whaamamla ma pūpū. Ia o la fwoi whaafongfonga mai a whionga e taitai whono ma komiti whaatonu. O lo tau a vea ngā ruenga nei tū whaaftai. Talo, whaaftai, sau noa lau whionga le minsta, tu sa fo onisa mta ap sa alangae, sau noa ngā sui mamalu. Ia lau whionga le minsta, sui minsta mo le sau noa. Tai lau whionga le whongwhitalai, ia le ua sau noa le whionga le taitai whono le telo waenga fo ia meseo whautuanga, tau tonu au ngā mo le mtanga luenga le alualu i ruma. Paulawa si waenga le fia o iese leo lau whionga le whongwhitalai, ia e tui whamanatu atu i tusa whaionisio saunuanga. Ia le whautuanga lon tolu leo lo whatino ina nei le tātou pūlenga le MPE, o lo whata ia ile consultant leo lo whatino ina nei le por kalame le tui loiroina, o whavae ma vaenga ia, ina ia tui awhoi. A tonu fo ni tūlanga i tau sanga utuana, ia tui mwhaiona tui whaale le iai pe, ona sauno fo le whionga le Liminsta. O le naunau ta inga ina ia tui wha le leia ia au nanga le ngata o komiti whaatonu, ia o pūlenga, ia whapea fui. Ia au nanga minsta lo ia i tono vaenga ia, o mai tal tonu leo tui mau, ia on maua mai leo se tali, ia wafui se whaale leinga ma le alualu ilu mo tātou pūlenga lau whionga whaftai. Alo, whaaftai, le saunonga lau whionga le sui minsta. Ia, o lewa mai a whelaflafoinga, li poti al komiti, matali al tātou malo. Ia, mau tāpala o whionga te telefono al komiti, tupe mauam tupe tongi. Whongwhitalai,
o te whaatū le lafo, ina ia whaamaunia e le whono au. E pepa al Palemene lua olu tolu, nu mela sefulu. I poti a komiti o tupe maua ma tupe tongi, i le pepa al Palemene lua olu tasi. Nu mela tasi o iwa, ma le pepa al Palemene lua olu tasi, lua, nu mela tolu valu. Li poti whare tausanga le mtanga luenga o whaalapo tonga le malo mo tausanga whare tupe lua o tasi iwa, lua. Ma le lua olu tasi. Manengang Whaalua sui malu me wharealili numero lua, whapefoi ana lofi numero tasi. Sili pa la whamaunia lafo e whingalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te tapala uwhionga sui mista, mon tanga luenga whalapitonga al malo, on poto susu. Le whionga le whongwhitalai, o te whātū le lafo, ina ia whamaunia le whono au, tali le malo, i whautuanga al komiti o tupe maua ma tupe tongi e pei ona o tō laulawina. Whalua e le whionga mista sota inga, whapea fo le sui o ana lofi numero tasi. Sili po la whamaunia lafo e whingalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tolu. Pepa Palemene lua olu tolu numero sfuma tasi. Li poti al komiti tupe maua ma tupe tutongi. Ile pepa Palemene lua olu tasi numero tasi o ono. Ma le pepa Palemene lua olu tasi lua numero lua sfuma fa. Li poti fal tausanga al fal tupe tonu. O Samoa mo tausanga fal tupe. Lua o tasiva lua o. Male lua tasi. Tolu pupitasi, pepa Palemene lua olu tolu, numero ono sfuma tasi. Tali al malo il pepa Palemene lua olu tolu, numero sfuma tasi. Li poti al komiti o tupe maua ma tupe tongi, il pepa Palemene lua olu tasi, numero tasi o ono. Ma le pepa Palemene lua olu tasi, lua, numero lua sfuma fa. Li poti fal tausanga, al fal tupe tonu Samoa, mo tausanga fal tupe lua o tasiva, lua o, male lua o tasi. Tulai mera whionga te whono o komiti o tupe maua ma tupe tongi? Na o whionga iri. Te whono o te whaatū le lafo ina ia whautangia e le whono o ao le li poti o komiti o tupe maua ma tupe tongi. O lotu winatu i sai li linga i whautuanga mai unga whonu. Whalua e le sui malu mai sa whata numero lua. Sili, para whamaunia lafo e whingalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapala o whionga te whono mo le tōla lowina o sai li linga, whautuanga mai unga whono o komiti. Aftai mo le avanoi la wafionga al whongwhitalai. I sai di linga o le komiti, lona o te lenga, i whainga whaavae tau tupe ma te mao ainga. I le tausanga whaale tupe lua o tasiva, lua o lua furu. Na whamawinai le whaiti tia o te mao ainga. Ua le ngata i Samoa nei whapea fo i te mao ainga o le lalulangi. Ma le makete tau tupe ona o awhianga o whaamai o pēsi ai le lalulangi atoa. Wa awhia le tamau ainga o le lalulangi ke tusa ma le tasi pasene le pau i le fua whaate tau i le tausanga wha le tupe lua o tasi valu, lua o tasi iwa. Ona o le nei tūlanga o ngonga ma le maa le ale. Wa whaina le vaenga o tangata tā whao mai mo mai fafo po tūrisi. Ma ua avea ma se lui tau tele isi o vaenga o le tamau ainga o le atunu. Ona o le tūla i mai o le whaamai o COVID-19 iwa. Sa whaamawina ai le maa walunga o tupe maua ale whare tupe tūtu tonu. O sa moa mai fisosoani mai fafo whapea ai se no ngā tupe mai whaalapo pitonga whaavao malo. Mo mea tau tupe mai si fisosoani mai paanga e pei o whare tupe le lalulangi. Whare tupe o Atina e o Asia, malo New Zealand, ma Australia,
Mō tau mawhainga e te ai I le whaamai. O lea sa si tia ai, tupe o loo wha leo leo I fafo, I tusa ma le se lau ma le ono, tesi ma le 2 miliona, po se whaasilinga I le Palemene o tupe titongi, I se taua o whai e tusa ma le ono se lau, sul ma le 1 miliona, tesi ma le 2 miliona. Ta tia mawalunga I le tausanga wha le tupe lua ota siva lua o lua lua. Wha tustusa lea I le whaasilinga, sa fufoina e tusa ma le se 7 miliona tesi ma le valu. I le tausanga wha le tupe lua o tasi, sa matua Apia, ngai o ingo le tamao a ingo le lalulangi, ono le COVID-19 fulma le iwa. Se manue siri atu le onga o lea afianga, pēna le se anole lango o fisoaswani tau tupe ma wha lave wha fuasei, sa whanga yo ia I le tufaina o tui puipuia I le afa mulimuli o le tausanga. Sa wha mawina le tele o lu itau, I le vaenga o tangata Tiafau mai mua mai fafo. Ona o wawao le wha mai, ma o tapu ni aitua oi wha wawao malo, mo fia malanga inga, ma ututi ai tupe maua mo le ati na e o le atunu. O le tausanga wha le tupe le nei, lua o tasi, sa fuafuaina ai se pa maulalo mo se taimi mua I tamau a inga o Samoa. E valu tesi mar tasi paseni, peitai, e ui o le nei fuafuanga, a e sa wha mawina, fo I le o atu I le tasi tesi mar fitu piliona ta lao tupe whaanganga. E tu sa lea o le se furu tesi mar fitu maasina, e mawhai o na wha atawina, mai ei o loa mai fafo. Se me loi fautuanga mua, e fautuaina e komiti, whare tupe tonu o Samoa, Central Bank, ina ia whaia ni awala, e whaamauti noa ai, o loo soolonga le leile, matai tuino no ngā tupe, a pisinisi o loo a whierta mau ainga, ona o COVID-19 fulma leiva. Ai mai se lava I wharitani malo, ma le vaenga o tangata Tiafau mai mua mai fafo, o le tele o lea afianga, ma le pangatia ona o le whaamai. Fautuanga luna lua, e fautuaina le komiti le wharitupe tonu o Samoa, ina ia whaawau le toi wha matuuina atu o whaamanuianga o staff benefits. I tangata whainga luenga le wharitupe tonu o Samoa, mani ai inga e whaatapula ai tarsanga. Ina ia tuu I titia ai le whememea I solo le au whainga luenga, ma le whaatino ino ngā luenga whaatonu I whare tupe whaapisinisi uma I tonu o Samoa I le tūlanga tala whea ngai ma le whaaitu au. Ma le whaaitu au. Whautuanga tolu. E whautuaina le komiti le Palemene ina Italia le whautuanga le whare tupe tonu o Samoa ina ia whaamatuu mai ni vai ngā tupe mo tongina atu o le physical stimulus package. Mō nai tangata taito tasi, ma whai pisinisi wa whia I le whaamai. E whaao ngā mai ei whaala pupitonga o whaalawe tupu whaafuasei po le ACC, ma ia au ili ai mafu angatala whea ngai, a wale ngā whatia le pisinisi o na tongi no ngā tupe, e ono a whia I tamau a inga o le atunu. I le mai au I le ilonga le komiti e whautuaina le whono au, ina ia whaamau nia le pepa le Palemene, lua o tasi nu mela tasi o ono. Li poti whare tausanga le whare tupe tonu o Samoa, lua o tasi iwa, lua o. Ma le tausanga whare tupe, whai wina, le asetolis fulu o yuni, lua o. A whanga solo I lo ilonga le komiti, na mafuai o na whongaina whamtalanga mo le mau na tuina mai, e le whare tupe, ma le nganga whaaloaro. Alo, paftai lau whionga le te whono. Ia, tapa lau whionga le sui min star o whalituputu tonu mo toro launga o tali o tatu malo. Paftai mulo awanoa, lau whionga le whongwhetalai, talo whaatwhoi le pai on mota, mas foi le mai tai Palemene, malo le kapineta, ia, Minister Lango, ia, papena foi le nai tō le tatu moto le
tai o le tuangai ia msua fai pule tapo inga foia paulunga o tanga lenga malo i manisi o tato malo falongi o tato fatasile na nei tai au o tulai atu mal falo aloe tu inatu ia tali al malo li poti ale komiti mawam tu petongi pepa Palemene lua o tasi numela tasi o ono ma le pepa Palemene lua o tasi numela lufu fa li poti faltau sanga faltupe tu tonu Samoa mo le tau sanga faltupe lua o tasi iva lua tasi ma le lua o tasi fautuanga le komite o tupe maua ma tupe tongi o le fautuanga mua fautuaina le komite o le faltupe tu tono Samoa ina ia whaiani awala whaamauti noa ai le solonga le lei o le matai tuinga no ngā tupe o pisnisi o lo Apia o lo Apia le tamau ainga ona le koviti lufluiva ai mai se lava I faltari malo ma le vaenga o tangata Tiafau mai mua mai fafo o lo te lele Afianga ma le pangatia ona o le whaamai o tali whamauina fautuanga al komiti o le tupe maua mtupe tongi al Palemene ai tali atu I fuafuanga o ta uarunga whapea Whawa wina le lipotia faltupe o whaftawa ingai faltupe tu tonu masina taitasi. Ai le o le ta I kuata e pei ona masani ai no ngā tupe pisnisi e au fia ai faltani malo ma tangata whao mai mua mai fafo whapea foi tangata taito tasi wa fia iwas fulu aso e le ito e tongina se tului po se tupe whaavae. Po no ngā tupe o amata whaale tonu tolu se fulu aso e le ito e tongina se tului po se tupe whaavae. Una lua, whaawa wina le mata I tuina toa ala ngā tupe ma no ngā tupe e whaalapot patonga tau tupe e tusai maa fianga o le kovitis fuluiva I te mau a ina o Samoa. Whailo atu, mōre sila fia al komiti malu. E tusai ma whengainga na sainia I le vāo al whaltupe tu tono o Samoa. Mwhalapot patonga tau tupe, ia il whaltupe o atinai o Samoa. Ma whalapot patonga tau whale o Samoa. Mō nei ana ngā tupe taitasi. E wha malo si aile au ina mai o li poti. I masina matukuata taitasi. O nei li poti e atangi ai le whaonga ina ma le tūlanga la tamai o iai paleni o nei no ngā tupe nanonoi na atu I tangata lau tele. Nā whaau foi o na whaatino whaatala noanga ma le whaltupe o atinae e mau ai wha maunga la tamai to tūlanga o lo o iai le ngā whatia o tangata nanono mai ai nei ala ngā tupe e toi tongina no ngā tupe nei, e tusai maa fianga o le whaamai. Whautuanga luna lua, whautuaina le komiti, ina ia talia e le whaltupe tu tonu Samoa, na ia whaamatu o maini vāenga tupe, mō le tōni ngātu o mō whamanuianga whaopopo po me ia ta o fiscal stimulus package mō nai tangata taito tasi ma pisinisi ua fia I le whamai whaonga mai ai whalapot patonga whalavelave whafosei ma ia au ili e mafua anga talwhengai a wā le ngā whatia I pisinisi o na tongi no ngā tupe e ono a fiai te mau aina o le atunu. Ua whamauina fo ia le whautuanga al komiti, mai whawauina le
le matai tuinga o ngā tupe, ma longa tupe whalapo tonga tusai ma tulanga o COVID sfuruiva. Ua whamawina al whautuanga al komiti, na ia taria al whautuanga mo le whamutu atu vanga tupe ia. Ma o le a whapena, o na whaaua wina ai ele tātou whaltupe ia le matai tuinga o le whanga solonga o Sosoani e alatu I tupe ale whaltupe tu tonu. Tuinatu mal whaaloalo. Ia, malo, sa noe lau whionga le sui minsta, o le tātou whaltupe tu tonu. Ia, tu sai foi o le tali o le tātou malo, ia, ua foi a nisi o mtaupuna la ngam, whautuaina ele malu o le tātou komiti. Ia, talu ai le ua mai tau atu na fua ua tūlata le tātou tei malo lo, e foi le fuanga, ia, tau se ia lo, tō soifua mo le aso tai au mo le whaowina le tātou ngā ruenga, ia ale anganga mai tau atu, ia, leo tūlata fo le tātou taimi malolo, ia on whaowo fo lea o sau noanga sui mamalu le tātou Palemene mo le aso tai au. Lewa tātou o mai tātou taimi manawa nei aso, e mo le tuel whaaftai al fontalai le lau pale, o le tātou Palemene mo le una ia o le tātou ngā ruenga. E le tu tau whailo, lewa tau mai whaasolonga o le tātou ngā ruenga, e le nei masina whaalfono, i le ilo le ino ri poti a komiti wha Palemene, matali le tātou malo. E au peona o toi wha manatu, o le mamafa leo ngā ruenga al Palemene, ono li poti uma, o whatinonga o le pitola au o le malo, o lo tauala mai li poti wha tausanga, ina ua whaase e atu I komiti. E ele taitonunga, o nei ngā ruenga o le amwhai, ona momori atuai fina ngalo le tātou maota, ma whautuanga le lei, e sila I elwhai ngā malo mo le tapueina o le tātou tamau a inga. O se uruai teimi fwoi leo a toe fwoi elwha ngā solonga, o le tango fia o li poti a komiti matali an malo, I le tūlanga ngā tonu e pe na whaavai mai ai. E momori atuai wha malo ma le whaaftai, te whono, whaapea le tātou malo mo le ngā luenga I le nei aso, whaaftai tā pena, mo taimi e soalau pule ai, tātou li poti tonu le tātou Palemene. Ua wha malo le usfono le tātou maota, tau sia ia le asfono a tai au, toi wha awau al tātou ngā luenga. Ai tātou te rei tolpo, tā pālau whionga sui fonstalai, mo se talo wha ai wal tātou fono. Tātou talo. Sa matou uru fale le li e molo matou le iloa le nei tā lingo lingoa. Ai peita I ua matou talitongu ina le li e lo awai whaatasi mai matou la matou ngā luenga. Ai na ua uma fo ila la matou ngā luenga o na matou whaapea ifo lea o I matou o au auna lea o ngā. O matou toe afe atu matou te whaafetai ale li e lo wanganga pa ia na taito ruaina ma sui sufono ma malu o le nei Palemene. Malo whaafetai le tapo inga malu o le matou watu nu. Le fiola o fionga le au ma malu o le malo ma le masiofo. Sui o le fono a sui tofia ma le whaletua. Le au whai ngā luenga to tofi o lo tapo ia o matou whaiva le li. Tā ngā luenga o le whaamasinonga ma latou matawhai o I whai. Lo matou watu nu le uta ma le tai whanau tu ina atu ia o ngā malo pule whaafitai lo wanga le lei. Peita, nā tura lavo I matou ma le nei Palemene o le le atoa i o. Whamangalo ni o matou se ma le lumana I o anga I luma le lei. O mai ala matou ngā luenga o le nei aso lo matou tama whaafitai lo wanga le. La matou ta ape, e uina wavala lata le tai au a uli ma le afiafi. Ai matou te tūpea I onu. Ma lawe ina I matou le li ie mai lunga o wana te te. Sopor soifua le nei Palemene le aso fono a tai au. Matou whaafo I le vi inga I la ua fio. Matou whaafitai a la ua fio wai au na matou wafe atu. Pea uma matou ngā luenga. Whamangalo le Palemene o matou talotalonga. Wha atoa o ele tua whaivavenga. Ono o lo suafa Yesu. Amen. Alo, whaafitai. O te whasisilatu wa tolpo nei tol manga whono au whi tula whono, se au lele tula iwa tol sfulu,
i le taeao a taeao. Samoa, Samoa. Taya o yo tsa ili tu mo mali fai ponga a ngal fa nau ta avali ho se fai fu o lo apa wa mi ma ga e wa wa ko mari ko mi ko ke ni be wa a few many go federal city finance so mana o ta tu ba oi sa ga ni be ta federal city finance so was financial. Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so a trade, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with a quota to be able to come over to New Zealand. Kala leo le a faise le wa mati ko inga le lo ko fa ma se te ma awa ke poli cha wa fa la su a se yo ka wa ai fon fa sa lo me ya lo ne ke na ma fa ma sa fa ma la fa la su se mai san mai ola ese kana ola sa ya su ko inga ke sa nga ko ma ma ni ko te ni ni sa ya su ko inga se yo la ya usu o sama ave pa mali o la usiwa e awala i se te ngā tupe Mulinu'u na i maria e mole puinga tau tupe o lo se kua e tua ia i whanau tina po te maare ainga mai mawhaina tau noa atu mo so se mako anga i tine ngālu ia ane mai ko sa ko yo ko whamaka na ke polo le mai lo it is lo la kama Samoa Life le iniua mo takata no Samoa